Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena i mono tuwa e seatu, siaki mua mua o pepa balanga i da malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tuto wavandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātua fi. Le whale olo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o matou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame i a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo le taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo se furu lima watu sang. E paulava le mea e te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ai ngamon, le whane holo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le o nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhaiwhana o tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau i tau mafa, e apo o se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhai foi o na okai, tau o le whausie. Toe whaatalo whatu, ia i le toe taliu mai o le porokalame, mai le motu sia whaafose iai. I le nei vanga o le afi, ia, e iei mea mwhaina tātou au, iei lo tātou malosi, iei mea le mwhaina au iai. Ia po le upwhile le controllinga, ona o lena motusia whaafuat se, ia le tūlanga tau internet.
e le o le tatou officer nei ai o le tatou area le nei ia le fato ato e maua le tatou ia por building fo le nei matou ato ia mana tu fo le tatou internet le se kama fo le wifi fo le wireless e ngai mo mia ono le malo si anga le e fa ngal tama fo le ethernet cable pa mo tu sia fa fo se ia pe le tatou ethernet cable te lo fo le te si la mai le ala vai fai matau ia ele o se vai nga fo le o vai nga chorus ia company ke le tatou nei ma fo ngala na le sa mo tu sia tu ai le tatou pa live ia por tatou proclame hopefully e solo nga le ele to ye se tu langa fa le tonu ia le foi tati fai ama tava ia tu tau fai ama o so mai na hiccups laiti ile tatou internet please bear with us o le fo wa maua umatu ni so to fina ngalo ai o le wa vatu fasi silanga ta ua le ile amatalia yo le proclame ma le to e fa wa win or proclame ia le se I tatou run through lava pe ono umi ia po le ase vaenga fo I ono te uto e tupu fataro fatule ia taua me foi le pe a o nga pe fa fo se I mai ma le internet po kau pe maro ka ma fau fau o mo ya ai oi ia ai le se tatou me me fai wala nga pe no vatu it's out of our control some of this technical issues it's got nothing to do with the producer or engineering it's have to do with the whole system pe ko le modem pe ko ya ai la fa inga wala nga se o mo markup city la yes ya le na to if so ta ia tu le vanga fo le se chorus vanga le fia ngai ma internet ta to ma vanga fa pena I leina ya ma fonga na ale uto seki le uto watu ta to ta talo ia ta to watu am ta to watu ya langa il ta tu fa ta nonga ta ua le uto ta sile minute ta le lima e se fo yanga bi falling mai ma losi le mele sau mata yori sao piu pepe ai pau ole malo se me sau mai o kaiori se piu le o affecta mo pau no va tu e se fo le ave ma le malo si ai o le tu langa fo le o le nganga pa ia o le tua mo ngalu le ia nganu wa muli mai ko ba lele ya ai fa ta yo le woto e mata tu le yes a wote pole ile live le na mo atu nge ke wo fiu ala ke save o ya ma e ko medi mai fa pe mai o le wo pele le hai le woto e mata li atu le tatu to e share tu mo to te le tatu a talia ila le to ai tau no mai o le fionga sui mamalu wana mo le vanoa ana le la le tayo fa sina mato wa lunch early lunch wo le ta sumber tasi fa fe kai wo va ai tino tangata rasa vai tole ele se como I konga ka mo lunga he mo lunga pe ko riaka malu ali a o se tangata ina he's a person for a relaxed and an open person e tala noa faʻasoa ele se tangata tau fia mamalu ia ai me se vo se on faletua se mo ko vai ko mako wakale ko se ia fio mai ia I taioli ia arni fuka ka ku pa ile fu fa kari kari ku ka sen mai a po firme wa ka sen solo ye ele tatu organizer fa tele preview like kia na sa bo ko wala ko ke ia mo ngala o le preview foi le afa pe tele ia vanoa ele esa o le preview foi le afa pe hala tele ia vanoa ia ele se me ala fuanga ka ko fuala ngai me mana tua mo secrecy foi le mo classify files la wa ile atana wa vatu fa mole ka there's a photo that ole mantua la le lau le na sa fa yana le la o I pe yo le CIA nga wa misi langa fo mo fo nga ero ka sasa udo ai fo wa ero na sasa le udo tavai o ma wa sasa le udo anai o io ai na au ti ro na tele na mea
so ole tai ola na le la ma nei ai o nei panga noa ia e tala no ai nai la tama foi ngai le avesa o kongo fa msingonga pe afa msingonga mole in taul foi le ia fa malulu la ka fa la ngai la sin kan taul tikia msinga mele tikia ka to sisir mai ia sisir mai ole tale ma to filo inga na le la tai au to te sisila mai ai ya leota vai o kangaka ia o kangaka o leo kare piko ia leota ma tu vai singa no moronga ia ai mai se fo io le fretua rotorua ia o au ia o le fionga ia tafia mali ia ai mai se loa o le big mama ia o grandma e ke fai foi faz ia big mama mo fanua topa ia ai na fa no ia tula le si ia vaenga ia ofia malau sunga ka fana wa ko misia foi la o nai motunga afala fa lo to ifale na mo i ia kama foi la ia io musin kas kama foi le mo wa tu sta kofe ka ke kofe ai ia ole kasi na va kusin kasi or kasi ole matua pisi ole telefoni ala fionga ya tayo di seu ina ua manu mail tala i Samoa ia wa faila le timing ka ilor call center Sky TV tangata le totongia pili fo ie le karsanga pe kukusa e ke vai o mo ke sa fa ia ngongolo de sole e fai ar ma koi puki ngare te le su ngor ka maro pa pele Samoa ku se la manga ku manga ka le Samoa tau le ai vai le ngongol ro ke le fongi ya planning e kilo ku angar ki sila ko ta yoli seu ya ka umailes ka umailes ma se or vang ale se or ya vai la ka ko ye Faro ngori si tata mo ko no foi pulen tata me ngala. Ai, sile me so ya. America la konga vai tokuia. But fautaile matu faʻasoa. Ole autalia le fionga te o liseu. Na ona fia toi oto atu. Ai se taimi mate afe iai. Ile tūlanga lea na mai mo atua ile to te le fono lea na fai ile tautu whaatasinga ia masoa le pule po le atonu le mea te tau ona fai ile uni laka pia Samoa but we're not yet kan la tatou le alu le taimi le nei ai wako ke bole wale ko ke fisili mo mai a jata ke ro whaasoa mai le fono tanga lea yes pa se i whaatalitani se i whaatea mo mo tatou whaatalitani noanga ma le fionga tau li se leanga no mta upu lea ia esa o kala mu vo ile kanger al fai popo le ka vo ile ya or mka upo ka o fai sikele ka ho ile lo ulu ka karkan ona ka ye kuma ai o to tele le yai o ile pe o to fa fa nga ye ma fa fa nga ye le uni tuai yumi la kapinga ia le ala avatu na yata ia ile ese na se leo ale avatu lava mo sila mai ole o tama tuai o manu Samoa manisi sai le uni tuai lava le fionga ia matafeo na mulo ulu George Latu ia le pa le fa e pe ia tangata la tu vatu tala tu o George Latu tu lo matafeo pe ro atu le ho yo o ai skama ho le o te o mai lo te le tu pa o le ai le mka uku fa le ngalo toka ngaron ma o foi o foi le ngaron mana Wilson le yo lo vaina I think ia langa lai fai langa mask pa o tau va ayo wa tua yo so fa matai wo masani ai mato e vanga foi ma le foi tamali pa sa o bos le tau va ayo o matamua la tala tu lon tolu le po ia matamua Filippo Saena la Filippo la kalaku a le tala le lo na lua tu le fele mask le tu o ka skipira o sila di wa yo ako ia ai mai se voi la ia le to ina tongia ale faio vai sua ia la tala tu le lo na fa tu se tami pe no fa tu sa mo auto tu popole e ai o meia sa ko sila yang arela
o mea ia e ngaka i fo i le whaafafonga lenga kousi la fia. Ai le ia antaua. O le information lea ua ta oto le Tautai A'e le fiafiri nei. O le unseen e le iaula ia i se live. Leanga na uma. Tu umuli le whainga malo. Ai ngongofo ai pea ia laulau nei e lua wai piu e whawhaingo fia fo i le laulau ale lakapisa mo kuai. Ia mare mafutanga mare laulau le wana nau e whaafowinga. Le laulau fou lea o se upo tau whaamtalatala ia na uma lea tu umuli le malo. Ai au mai iai le faukuanga. Or kou kai mirangi o ifoe. O ifolo lai fai po le ale mele la so le pule. Le story lana e le o maua atoa e le totele. Ai sa iei karinga or kako kau kai e kong. E la e uma le alana le te fai atuai. E uma ona ta afere iai. E le ngata tau te faʻasoa i mea ia na sila atu iai le manu le tunu. Ia masi i tau mati nai nisi o nai manatu na tutupu ai o le fesili la walunga le ataua. O le a le solution o le mea lea. O le are kari. E uma maa mai ma ke faʻasoa ai. Ai si tatou tau dalia langa pe o lo o kau whanongonongo ko emo mai le mamori i fafo. O pea lau to ai tau nuu tatou wa malo whaalorngia. So, se uma la mato e fo i mai ai. Au tau te pipone. Pawalau ka kalo i au ngi koe pe mai le internet. I ke ima ima watoa nei tatou a lea ngai e le se ka mai vivesi le anko vai a koe yangi. Ai ei la kanga. Ya wai vai la ia. Ya. E ei la kanga. Ei kanga vao. E le yengi vao ngai me anko vai a koe o me fu eu tau share uma mai lunga whaafitai credits le tala mua media. Whaafitai tala mua media. Whaafitai tau o tonga ua whai video o mai ko kere. Ya tasi foi le mea tatou ia le au kipi video. Please acknowledge ya nai media manai tangata e ona sa o video sa. Acknowledge la tatou ngaluanga fa pena vai foi maua. Never ever au le hale video au mai re kangaka e acknowledge ku lava. E ngai ka kau foi nga ave fa fe kai lesi nga kinga inga ma ya le me foi lo ka ko uma en. No, video solo me amo. Io ai fatto il melo io ma ngani e sa uma ile si ava ko kipi se me stala muari ai fai mai pe ya o me aris kanga kari. O le tatou uma. E fui o ma le alto ela kusa o ale fau kuanga. Tatou uma si awa ka ki fa ma sangi me foi ro kipi video foi le lenga sa wai ko akele me foi kipi a kwai o sa me ko kingo ai kipi ya. Let's for that one thing. Io pe foi no fai atu. O le to telefo tangata la lau ke kipinga ma fa nga mai tatou content le Tautai A'e. I like that. E o ia hele o mo se maku. A le wingo la tala at least acknowledge fa fetai il tatou proclame le Tautai A'e le anga e le fai ngo fiera ma ka me milo e su e mai ka ko news. Ai ele skanga ka ile ka milo e su e news. Ai ngare ngofo ma kipi ma ko repost. Ma wai le o make money ai oi. E au ngale mea mole le tau e taua. E nga ke ile wa make money. Ma mea uma. A o se acknowledge sa oi. Sa disko inga. Uma e a fa met ko inga. Ele ka oro ngoi o le mela. Ya lai a or ko inga o ngare le manga ku ai wo lai fa makala fa mai mar ko inga. Lai fa kadi. Ele ka oro ngo. O mai ang kama. Se le yo rang o le nga hardware le sa ngo mai fa mai mar ko inga. Ai kiri fa longo nga palau vale ese sia. Ai le me manga or ko inga a wore ka u furo ka ngo ai si palau vale fu ese sia kai ka. Mambe ke la so ka inga. Ya ole le nala ai ke le la story makaukia nga happen ile kai mi wo ku umuri ai pan mia. Ya. Pea le wai tatou malo la tatou marolonga. Tatou atu marolonga pu lea. Se si aki. Por me wai ile fio nga ya tayo li se. Ia ona toe fa wo ile tatou proclame. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o a ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te whoswani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga, ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se whoswani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Jamiro wachile wa kuata je aile le lima sumar 5 minuto je nei Julai 5 ia te loele ayota mo fai mai lava ia le sa fo lau le fionga ile sui mamalu ele faina tatou ono le fo na tuaina tatou amata ia ole foi la tatou to move maybe ta e umar tatou pokala me le fitu por afro fitu ia ono le tuai mai fo le tatou wa But ola se tatou ole ya tau wala tatou mo live video ya mai mo le mai lava fa te tele le tala mua ya ile la tu ototonga le la matu to fa nga ina se ototonga ole vaenga na tupu le temi a ono foia ele fionga par mia marka peneta ya le fono tanga lea ele tau soino le pule pe mo se au kasi tatou mo le video le e to fa te pai ai mai so to tele o ila to wele I mawaina le temi ana lela usi maya lau mai mo le vanga le fiafi moa mai la singa lo que la ni pai o sui
Mora ki yun. Ya, wao ko sa kapuayo ni Samoa, si Baila sa Parpo, ay isong ka uwan si Fia Kapo. Kapungan ni Kaya. Tangan nga po, hindi nga. Wala kapinga fok ni Samoa. Ya onga. Sa kaalong ka na po ay No, I'm just reading some of the comments. Ada ko mang Samoa. Alu le ipola langi kasiva i valimba. Au share ka ko mang Samoa for a fine. Ko kai mi for ngang ko share ka ko au se for a fine. Pakasi mala ulang ole iba kas. Nang sa ngola fiong ale li pali. Nga ba kai mi pak pakiar ka ko au la ko. Pulanga mawalunga wa ka ko laktima ka ko au. Ya, wa ko ka ko fiku. Le ile sa sempingi ka ko lua fesfulu. Wa ko ka ko under 20s mawalunga pulanga sa sia. Ai lo ia ila mas fango wa. Kau la mga o ka ku sa. Pulanga wa ka ko la pi le so. Lo paselilo me wa la pi. Ku luas furu ka ko au kamba. Au fik ko kai ko fik. O le lo pola pulanga le wa ia. Fa lo e kolu ia tias va ia. Ia lo ia ka ko ko. Ole se fango nganga lo ngi kanga ka wa se kulo sa masar ko ko mola ko sa masar ko mo ka ko au. Ki nga fa lo. Ka fa longo I kala lo abe. Aka lo mang Samoa pe se me ulai kanga. Ka fa longo I kala ia. Wa sam sar ko se kulo. La fo anga nga wa ka kala ngo ko I kulanga le lu fa nga wa me wa ka ko ka pi. No va kulanga le kemi ngai ku no sfulu ka ko au. Chile ku sfulu valu, Spain ku sfulu fiku, Konga ku sfulu viva. Portugal ku sfulu fa, Europe ku sfulu lima. Au ia ke le fa longo mo ka lo ka pi. Ala me lo ia. Afkailo ilo mga kako lefa kas sa wa ka mo ila vole misa ka ko lauso levon ka ko lefa kas in falu venga le sumai ka ko fa femel la pi ai le ku ai le fa ali pesa mga ku lang fa ngo wa ka ko pi ke ni ke fa sa ka ka alo sa o ye fo le po la fo nga wa o lo yel fa ngo ke mi ngai ku lang wa ka ko pi. Ole mang sabo. Ile siri ma kausang. Ai longa ko yese ka along fengka ko ka alo ai masi. Tia wan. Au le ngelangi Wales. Ai langi. Falangi Wales ikaria. Ifa ka kia mai competition el kami. Au yala ka ko ka. Hong Kong. Romania, Portugal, Spain, Zimbabwe. O au nga lela ka ko ka alo na ka ko ka mo sili ma kausang o le fa ngong ki kele nga ya ka ika le sibia a fia ko ai ka ko mo sa mo I la pipa ye po malai la pingi sam le no ko me le sili fiki se la ya fiki lima kausanga lela so au ya lela ka fiki Wales, England, Scotland, France, Ireland, Italy. Ol mele lao ia. Kau ko le me konfenga ko e maro ya fik. Ol kala mo ia nga. Nga ori sili ma kausang. Au ia la ka pokal. Ya. Le bo mo lawa. Kau ko le ko ya sia le standard le sai. Fa maru lua ko ang bla u. Langa o kala ko usa.
O le fa leo aku loka le fia lo ia ke mi ngai. Iku langa wen ka kla pi. Le fa ngalo ka ngole ngi. Au la unga ku wala lunga po ha impacts. O me wei ka kla pi. Wa unga ia. O le me mo muala. Wale ko isfa ko kwanga la ku ile la pisa mo al mo ia yo ga ka ku sa nga wale ko ai se isfa ko kwanga the lack of trust le wo mo sa ngole li palmi ko fio ka ko kabilia ki ai ka mo mole si la ve la pisa mo le ko e fo se trust o ka ko sabi ka ko yu ki sila mai preskingi ye mai o le ko isfa ko kwanga ka ko la kisamo o le ko isfa ko kwanga sponsors ia o se sponsor via sauka ko lusfu mga mi sponsor le disability le foi la mai fa la mavanga sa le ka ko fik nga vai ken ya lo le logo le Emirates lu maltes ko nga sponsors nga fio mai lang le ia ka ko te mi le ko fia sa sponsor o ngal fa le ko ia ka ko la ti ya mal malo le wa no lang fio ngali palmi Boleh ia sfa ko kuang ole malo ka ko lakti ke mi ngai ai ma fuang wal visit ke le la lan ma fuang ai se au ka ko ka pia ai se ya ele ma fuang wa uma foi nga ilesa ka kai fong mo mo mai le anga ka ka alo Ilianga coaches. Isa ko ay fol malo may lava ko pe may malo. Ol me among ila. Ila wa ule sa ilo ko. Ya kaya ula bailo o lava le. Ile o lava le nga ba. La pisa mo po le capacity. Le kemi ni. Kai nga usia ia ko nga sa nga kupe e mga amia lakti. Ole me mo ila nga Bafo lo ko ko le limbo le lakti il malo amas ku se sang lo se sang me fo le rakti gemi ngai il lakti sang lo ngawing ka kaunga ko yesu swing le wo mo sa ngola fi ngali palmi ku lang fa po kiki le o isa kala Pe foi nga sa ngole fionga le para mia dia fionga mai minska. Lafo mai ka ko ka ke sol pule. E we kala ngo mai sponsors. Oi commercial director. Oi. E kere fongo. Na me ka ko mai ngo ka kia ka ko ngo mo. E kere ro ki fongo. Sa e kongo report. Nela kau le fua malafu. Ka akia ka ko swala pule langa ka kau sia fia me ia. Ia langa mlo. Ngau le sa ngala fa me telefon. Ele sa nga sa ngong. Sama lulu ko alo fionga di parmia. Oil commercial director. Ia, alal me wale sponsor. Alal me wale au mai ile fa la ngalba. Fa u male la fa ngalba. Ele ku mai fa ngalba. Alo. Sama lulu ko parmia. Nga olia nga wak malu se makukala. Kakukakal kalamoa. Ma fa le ia ngablau kala. Le ma fa nga ole le fa uma.
Ole i le. Le nganga le so ka ko sala pure ka ko fusi fa o malo. E ngara wo ma siki ngara pali ka kia me ka ko. Le mau fe ngol pali. Aru wa ka ua o fa fongol pali mi ma fuanga. Ma fuanga ka ko il mele el fali kongule. Wa le fa leo i ma fuanga. Ka fenga no malo. Malo le i mo so ka fenga la ko yo. Ela ka ko ola la fi a o le il pa il ka pe. Ka ka ua fa leo ka pe ka ia la ko no ma fuanga. O ka ko fa le kongo fa pe. Na mi ka i me la mo sa mo fa fe i kam. Fa fe ia, fa le ma vai nga ma. Ya fa le ma vai nga fa. Ka ko ko foi. Yo e, ela fa ko le ska ko ko. O que o fa ko le ska ko ko. Ya. Dia ia ko finga ngat. Fa moli. Se ka ko kala ngwanga ni. E se po for ka ko la kapi ko nga kala ngwanga. Se po for le ko la kapi. Malia usai mai se nga ko kwala ko ko kala ngwai. Vai ka ko kangai se kangai vai le mai le fionga le di palbia ma sui palbia. O le foi ngofo mai ka ngaka. Ka alu fo bang samo. Le ile mingiska sa ka kuwa le ku. O kele langa mea, pau mele ka ke mga umia. O se fofo le ka ko la kapi. O se fofo le la kapi fela wa yung me fatia. Ni ai, au mai luma le me fofo ka ko la kapi le ka fali kong. Ile fofo le. O angi ko fa makalang. Esa o le la usa wanga makfeo. O le angan fa fonga me pal. O le abaku ka ko mga. Ai o le menga. Le pe sa ngoi nam lo. Ka kia ye se kai mika ko kan wai a ole mele pe sang wai sa ole lei e manga umia fa fonga pali dia I so ala pule inga ia mangwia o di sinde va mol molia ka se fa pela kala ni o me ia kupu mai pika ko la kapi fa mol moli aua ko ke avea ile fonga le pali mia ngi me se aua ko ke o pali mia le wa pali mia o pali mia o ile de se pali. Fonga mai oe la ofionga. Fonga mai oe le wo fa longo. Ei, le fonga mai foi ese. Le fa longo ngai la usangwa. O ile de se. Ei, se fa kari o lenga I kongo le poa de umilea, lenga ye le poa. Ale ke kuwa inga la kapi le luas fu ka usanga o lea. O le ku luas fu. O ai ku ai ai. Sai ko kongo le poa ka usanga ngai fu ka ese ai. Afuanga kongo ngol se. Ya lenga. O fe ko ese. Me fanga nga wal wese ai no we not say ke mal malama usai mai ke mal malama ka ko la kapi ya inga ka feo ka ko la kapi e wese ko lepa o le se start ka feo ko ia se vai ngale na o fela fola fo inga na ta oto mai ile fono tanga o le fono tanga o le fa mo ngai so le pule pe mo se tasi pe mo se tali ai uma enga ua oso le sikangaka oso fai le mangaku o le sikangaka. Makau wavala mai ai mea e ongo kau mai ma faa mala malama ai oso fai e isi. Ia le ala ua tupu mai ai ma le whelau toa inga. Ia I le tūlanga na le la le ataua. Kaukia sori. Mo le sirfia le atu nuu o le sa sau no mua o le fionga ia George Latu e sil e le va ko sofa ia ko ke sirfia ai tautua I talonga sa iai. O le wingi hopa ya. No prop hoka prop ma ele tūlanga tasi le fo le front row wa tautua man Samoa sa iai ia George Latu stand to malatai pe yo Latu ia ia o namula uru sami leota lesa o fulang moanga le tau te sila mai le pena o sofa ia tua le saunoanga a le fionga ya matafeu ia o no o ilola ia le lona tolu o finangalo o le fionga ia fale o mavaenga fui mono titi mai a tafua o tulanga na mo sirfia le totele e tele manatu matafia faʻasoa ia e peita langa le wa il tatou malo ale ataua o le kele yo manatu malangona ai malia maia se fa mai al tatou fa tatanoanga ma le fionga ia tayo liseu ona tatou toe ola ia
ia se mati ia le vaenga le atu ia mai kene nga part 1 o le bomba part 1 la le part 2 le mo o le part la le o le part le na tau sila uma ia ai le yoso la le part le ia le sipanga le ko ki fo ia fu kiuru e feololo part tu se na paule le panga mafa le na saule amatanga a o le part 2 la o ese fora ka part 2 ese tanga tot part 2 ese fora ngana no o ia le level part 2 ia ai se tatou won maro a short break ia se I fa ur fale mele fionga ia tayo li seu ia ona toi a matai la ia le tatou fa tatanonga SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Fire.
we call it home. This is Samoa. Yes, this is Samoa. Whaalau iloa le tātou official tourist pa tangata tā whawhau mai mo mai. I whawhau tono le tātou o tunu o wana i ngalo fo i o tau o lo tāpena mo le sisi ngā fua tāpena mo le te wila ia mo le whai ungore nei tūsanga pokloa. Ia wa tātou hotels ia le tele ano no i o mataanga i lango lango i wha moi o le tātou matanga ruenga o tourist. Ia, toi foi mai le tātou programe malolonga le vanga le fiafi na ua tolu mar 20 minutu te nei tu lai lima i le nei vanga le fiafi pero fai atu o le fiafi nei o le mo le tātou whaatalitala noanga i to tono le tātou ofisa nei ma le fionga le sui ma manu fionga e tayo li seu fiti e masu ia ua malanga mai foi nei ni usila ia ua foi nei ni si o fufuanga fale ainga ia ma relax mai foi ua langa i li te atu le tātou whainga palota la i tete na whenga iai ia le melea ai talofa mo folo fatu fa felo iatu i lau fionga i le sui mamanu ia o ai unga wa yai fainga palota o lai tau langi o mamanu le ngan sa ese e to tonu i tia fau mo to fono Samoa malol malang manuia fio mai amtar mai au runga tatu proclame lau fionga tayo li seu ia ta fatu li mai ta fata lofa i lau talenga siata ia wa ane ta fo o le atawa ia mo le mamalo le tātou au whainga ruenga le Tautai A'e le nei afiafi. Ia e whaatarofa atu fo i le paia mo le mamalo lau tele le tātou atunu i so se tafa o whapeona maua mai le tātou pōkalame le nei afiafi. Ia o se afiafi e se fo i ngā tonu lau tau sila mai lau mātou whaatasi atu i le lau sa pena a asa tu ai mea sa ia le fitarenga siata e ma se fo i le sunga le atawa. Ia malo lawar soifua malo fo i Tautai A'e fiau mga ruenga sa whianga i ele nei aso. Ia alo o folo fatu ma whataro fatu fo i le e tupu matamali o lo whapeona whaamuni mai tātou atunu i sa mua mataputapua i mai e wā tātou whaiva. Ia mai se la fiau ma le palmia la ure ma le toa ia malau ka peneta ia malo lawar soifua manuia malo le tau hata i nei aso. Malo tātou whai whaataro whananga le leo le tua malo le whalau manuia langia mama ma soifua maua. La sau kau sila sila i le sau wha ia Godfather me se fo olo na fusi ua lau. Kali si kapengu mo ke fong. Aru ngia so complain lo ke fong mai ka kangi kai mi uma na. O ia onai a inga o la ko mo wole ava no e fa pe e o mai e pu ni matu wata. Wa le me na le mo nei e tele le au mai fia pu e ata. E le ni sefta no fil tanga. No fa matala ia il tato wa felo inga. Watu lele leise matu tana ko ngolo ke fonge si fai pule al sui malu ia a fesidi o ai langa o vatu a ele sa wa ile melen fen le li se mela su e fu na me ai ngo foi aku lo ko fai pule le ngamo lo ke fonge o so lo fa mai de ai vai ia fa tai se vivia ngolo lo to mo le vano tau te fa tasi e fo i nei le tatu wa ofisa ia e mai le whainga malanga ia me se fo i ole a matai tatu whaatalonga de manga le fiafi lau vio ia whaftaia siata e se fo ia whaaronga ngā wa ulu whafo man mulai vale ia wa taia fo i malu luo New Zealand i wale toi maure afu le sa pe solo i taimi mo sa mo ia whaftai le atu alona ia ngare le ia whape na ona saunia wanoa ia le fo tātou whailoa ia le masania ia tātou sirufa ia i nei lunga i tātou ofisa nei. Ia ma whailoa i manisi whai o ainga o lewa tausanga ia o vala. Ia le ngata i lea, ia o se awa noa le lei fore nei, ia o le atono te whaonga haina nei awa noa tāua. E ma moli atu ai lau whaaftai te le lava, ia o se upu e le lava ni upu ia te au e wha leo nai, ia se anganga me e mana nganga whaaftai ai. Ia ona o lau tau lango, ia e ngata ia te au masi o tō lua mana mawhanau. Ia ai o le tāpenanga a toa mo whainga pālota sa alo atu iai, ia o tau whi autustusia e whapeona mo moli atu. Ia o nisi e whapea whaona wala au atu telefonu. Ia e whamalosi au, ia ma whala i au atu tāpenanga sa whianga iai, e le pō malae, e le o se whinaunga whainga o fia sa iai. Ia ai o le tūlanga ia te au ia langona whaaftai. Ia ona o lau tau lango sa tau le alo lava i le ato le la au a sa tau tū matitila. Ia ma wha leo fo i au tau lango e le ngata inunga upenga ta whailangi. Ia e wha pea fo i
i fe autustusia tu ina atu ia i maua ma se mātou ainga. Ia, o le tūlanga na, e pe ua wane le whaafsiri asiata. Ia, haru se mai loa tūrau ele lole ia le waalele nei. Ia, pe ua fufo atu fo inisi o vaenga sa whapena o na pe e tau boniti, e ai isi mea. Malo whaafteitele, malo fo ilona sa, e le whaingofi, lau sa valinga. Ai me se foi e tau mai tatou whainga balo tau leana te atu nei. Tatou woi nei whaafisili. Lau o fionga tai o liseu. E le asa saina le vaenga le uata oto mai ai ia pe on whailo mai i tala tustosia mai fo i Samoa. Ai o ke whiwhisili lava. I le build up mai o lau tāpenanga nga i le whainga balo tala i titi. O e na lalango whaatasi i whaloto i whale aia i leitu malo. Ai mai se foi o vaenga na e whaiare nei suinga tele. Mo le upu lava lea o le manuia o leitu malo. Ai peitai le mai ai o le whainga palo tala i titi. Wa le o lea le taunu unga nda oto mai ai. En whainga e kau wheso tai mai ma e sauno mai. O whea i lausi la sila na tau lape ai se tāpenanga pe o le hafo iso ulangona i le vaenga anto wala pole urua i taimine le fato a whaatala noa i lau fionga i le mai a mai o le whainga palota. Ia, whaftai si atau te iloa ia e lo u langona e se vaenga na pe e o pū ai i le tāpenanga se vaene a le whasausaunga ma whafonga mai a Samoa. Ia o te tonu a le tāpenanga ale li o le a Samatonga lue whaatasi. O ia le tatonunga o nisi o vaenga sa mātou sa e lo o whaamoemoenga ma lo o tatonunga a toa sa mātou ngā lulue whaatasi. Na se e atu ma suia la tou ala waa ma leitu na la tou langolango ai. A o vāwala lata so le whainga pārota. E lo o tatonunga i o te rei o le na vaenga ua a fia i le whaiunga al pārota. Ai pēo na o whailoa tu le taimi pēle o le o e pai e fo i lau saunoanga asiata. Ia ole la asanga na fai ma le talitonunga ato atoa o se whaamanuyanga mo le tumalo. Ta pena atoa ina ia mo se whaamanuyanga mo le tumalo. Ia e fai tau whaalapi. Ia te loa walua si la fia lele. You can lead a mule to water. You cannot make the mule drink. Mafai ana e taita ia se solfa nua tu lo wa fa fonga Samoa. I le vai. E le mafai ana e featu. Ia, inu lo. E fa pena la o ta pena ia le la sanga sa o faia. Ma fa ma nino ma fa malama ala o mai mo mai manu le tu malo. A la tu le fa fifilinga. Ia a faila o le tu langa le lo ia pena o featu. O fifilinga la to. Na ia ele mafai ana o fa peatu. Pa lota ele foi no le a orta pa sangi aku I piko le ke maui ai o la to alo fit mano fa te ke to ai se vanga te wa a rotu se se o fa sile mane fo ta fa yor kala kuspa ia fa tau fa wa io e ke ngo fo yo so me mangi au pomo fo ile ai i po ngo pa me fo le ke mi or fa nga paloka sa ka I ke fo le e ai ni vai nga ngo kupu mai por meno kupu mai ke mingi I lau I kaimina fai paloka. Wai kauanga e langonga le feeling fo le I ngaka kaka paloka ala wa ai aku le kumalo ma la ko kali mai. Sa kau ia isa langonga I le mea aku. Ia le ata ole tala monia ia e o mai pe to e lua le to lua so whainga palota. I ese ale le langona na o mai fa leo mai tangata. Ole tala monia fate ia. Fate ia le to tele o mātou sai ai ile asolea o lina walau mai whai unga. E ese ale I unga lana whaatalitali o mai, to tele o tangata. Ma le unga le o mai. O le unga mai u leo sa whaalongo ina tu tonua I o le tu malo ta milo solo ai I asoia a o la lata whinga paro. Ia, o tala whi o ka koua fast. O tātou o le fasta, ia ko oi sasi meo le o tūr malo. Ia, o tala na. Ale ala sa ulei uma ma tua ese ale le tali mai ole olei uma palot ia ma sa uno anga sa papiona tu fonga mai fo ia nisi ole tu malo
Malo faafetai tele a taioli seu. Ona ole mata upu e tau fu ona silfia le malo tele le tunu. Ona ole ua ta oto I fonga fa masinonga. Le vaenga o fainga fa to sina. O vaenga le fo ina yai ilan tau no moli mawina publicly so ole ale ta oto ole ale a filma tu fa tele no ngai le ano liu o vaenga ia. Ole a fa lo ngi pe ia favor ole fa masinonga. Pe tai ma to te mai la va ole fisili o te fia fisili tu sa o la fionga taioli seu. Walanga ata to wo le result na tu lai mai. E fa pela uia fai tau sa yai. O lesa e manu malo mai le no foa mua I lalo le fa manu le HRPP. O lewa e fai al filifilinga mo lo tu malo e te sui mai il fa to le to sa mo utasi. Ona ina ia inu malie le tu malo I tufa tufanga o manuia lo tele o le malo. A fuala I le faa le mafau. E kakau pea la o na maua e oe pa lota lea sa I le HRPP. Ia po o se majority fo yo palota ia. Vaa o popo iai ma le au lango I la tau wata ua o le faa tua I le tua sa mo watasi sapota si tutonu o lo tu malo. O le upomoni. E le kai fe koe nga ingi pa loka e maua le sui nga kuko kasi. Ma le sui nga alu, sui tuto tasi e lua. E le te teio na fitoe nga ipe a fuafo ile le whan mafufau. O ele wa ele ngata e HRPP mai nisio au supporters. Ma fast. E o mai e kuku whakasi. E koe whaafo I oi tonu. Peita. E esele mea ua tūla I mai le unga o le tau whainga balota. O le isi vaenga na vavai atu ia ilau fionga taio li segu. O le maua longa ia o le foi numera. Lea na manu malo ai ia le foi sa avem ia lauti ia le tau na tia na sof matuklanga fa pena. Nga faingi au fa kosi nga ilau fainga paroka. Lala na leuta vatu ai tala lea. Na fai lenga o ke fesili lo mafofau le ngu mela le o fanga o mai au fainga palot. Na faini au fa tosina ai mai se foi os nisho lau komiki. E ei se vaenga e mafaiona e sau no il tulanga. Tani manino a si atele ai. O le anganga ia na fai ma le talitonunga ua umona toto le fatu I fina ngalo o le mato I tu malo. E winga I le mafua anga o le laasanga u fai. Mai le tau whaalata e lo ula vai vainga. E le whaalata le tō wha ma le whautanga asio mato tu malo. I le whai o se whaatosina. Whao popo atu. I le whiaura o mana momori iai. O le avoi nā whiwhio atu mai ia le whainga malo I te tonu o le tu malo I le road show. Na lātou whaafofonga ma manino o mai I tāpenanga. Ia pe awhai tūlai mai. Ia te aula. E le eise si vaenga le a o tau whai ai le nā tūlanga e whaamalo. E whainga le whaalata ai. Pe whaato sina ia le au pālota. Ia I se si awala I tu ata. Lawa umana o ia umala le tulafono. Ia e whaalau I loa e fo I lo usui ma le tauma whainga mo le manui o le tu malo. Malo, whaafitai. E le nāma le laina o le o surface mai lunga ia morimau. Ia I la tau I whainga whaatosina. O le programe fo I nei e le nā tia fo I whaafonga mea le tunu. Umano fiso ta I le morimau le wharetua portina lea sa mua whaimelanga live ai le ipongia lea so o le whainga palota. Wa umana o faʻasoa wa au mai foʻi lona finagalo ma tulaga uma lafo ua tapena uma mo le tulaga faapea le gata foʻi lea e foʻi lesi video a lesi foʻi suafa mai a tatou nai leone tulou le ia pia ia le foʻi ua iluga ua uma foʻi na fesootaʻi atu ma tulaga faapena le foʻi ua o le a sou lagona foʻi lele lau fioga la au fesili faalaua I keleia o le a le afeki o lea mea generally whainga o ngei mea o whaatosina I le alu I lumo o whainga palo tamarasu enga o ngei mea o le ami o tonu I tutonu o le tātou atunu whalau tele o le aso o sau sila mamao I ngei kua inga mea whapenei wailanga I le na o tau le utupu mani mea le wakele ai kukongo se o tātou atunu le whainga o nei mea o le whaasofi se leni o mea ai ma I se whainga lau tele
O te loe e matua te lea la afianga mo le atina e o tatou atunu atoa. O le afianga o le tūlae mai leo le sui sa whaatinoina pe a whai a tūlae le sui lea sa whaatinoina le awala whaato sina. Ini awala soli tulafono whateita inga o le tu ato se whaamanuianga ia te oe o se taui ia te oe hei se tala lo taui. O le tu atu fua o se mea lofa ia te oe. Ma le anganga e whailo pālota mōna ia. O se e lamatia ai le progress, e lamatia ai le development. Ia le ati nae o se atu no upo se tu malo. Se sirfoi. Awa apea o le awa o i loa wo whateta inga wa apea na ufaya. A o se e mai lau o manu malo. Ia le asa o popole po le asa o ngaluenga e toi whai mo le tu malo. O te nofo la pawala o mea la walo e tala la tongi. O a o sui whai pule. O te alu i maliu maua fua me la o tō wha. Wha alupe mai e tangata o le whai pule. Ka maore ku maro. Ka maore tu maro. Ia, maona wha manu ianga o mortofu. O le la winu wai. O te reto e pole i tangata pālota wawa o le nga saungi ro fwet pāloka o lak fwet koe kuwa ele si duas fulu. Koe pāloka mai a o wakoe karikari kongi lea mo resi lima kausanga. Ele iaila se nau ta inga a mea la ulaku lola o fi ngā ue whai au wala ia. La ulaku e fi ngā ue whai mea la o whale a onga leanga. Ina ia i tilo mai le tata o le tumalo. O la e ila uanga waa. E whai e ni fausia ni mea le lei. E la tau te whiwhili leanga waa. La tau te whiwhili to mai. Ai a whaila e tātou te tuua le manoa le whaalata e se leni ia le tō whaa male. O lono winga. Whatatali ala tātou, se o voi resi lima tausanga. Tu ai pēa awala awar whaia. Tu ai pēa ia whale awar whaia. Awar whale leia fua nā mea. Se ia o foi a le tausanga tu e laka lo pāloka pe koe lima pe koe koru masinga. Ako sauim ka ko kupe ka koe kufa ka isfuka ala kaka. Ioi. Oi ngale o le tūna e la mati ai la le accountability o le whaipuli. I ona tiute whawhaipuli. Awala pawana me la sauninga ia te me fatatali te me ton masina ngai paloka ia fako a saungi ro e le to pole fo ile me ta o fa pe ole alu tautua se tu malo as long as you have the money, as long as yes la buy, you're buying your way in o la una tali pe fu o la fa sidin na siat ole ale afianga la hotel me no fatosina ole afianga na la hotel tatu tulu tau fia i fo inisi o lai ai o la to mai ia manga va e mafai ona la to fina wina ni mea moni mea le lei mani ati na e tono parliament ai la atu mai la o tana tele tele tanga tupi Tautai ne taua sa o mai ka waku i Samoa ia me se fo ko malo e ko ke la ku ka sa Samoa la ko se lengi e me fo ia ka mafa ali ke baku nga se furu fa ia la ko fo sa fa ngo fie onga e maua mai ni so sangi le fa mangi ngo o kufanga kupengi sa fai wa ke baku pe se furu ko wela ko le molia sa mo la ko se lengi ai ko kasi i mo ka mafa ai o ke lo ngor ke le yo ka sa fa ngo fie lo ngo nga o le mai ngo ka nge fa mo no sungare ato tu sai mar fa sidia te isa vali sa inin mon mak o le mafu anga fo ina wala yo no na se e fatino ia le tulanga le ilunga le fonga malo ia wa fo o le na o mai a male na ta ina ia ele mo fa no fo tanga taru fa o se petition po mai a mo mau ele mo fa na o mo mau o fa o se petition o se petition e anga ele fanga paro e tauna wala tu se suisa tawa o le ala na o mai i le lato suisa la tu lango ina ia mo moli fe au le anga i o le fonga malo o le ana la to moli mawina ni fainga fa so tulafono ia o le tiute la fam sinonga o la to na to fie e ilo po le fea ia tu e la to te filfilia sa o mami o tonu e tu sa maro tulafono Tautai lo fi ngata li se o ke koe fia mai ar ka ko fa karkarangoa ngai ko kongo vai mo ko e pela utala lea ai malia fe no foi fa fonga mai e tatou supporters malia to fa fonga mai
pe ato whaafonga mai nisi o whaafesili leanga o re kako whakarakarangonga ma kako o si vai po velenga yere mai ia kako po whea ko ngualenga sa wer kako wala mai ioi anga ole olona le se fatu tala le tula sui o HRPP le kure sui o fast o le fesili la o ila le no pa lo ta ya lo timuia pe a fa pe o lea tau te tapisa o vaenga fa up faia le te saidinga ia ko kongo ngu ma fioanga langa ile o yese sap fiololo na tu to tas a o le winga moni la vai e lua vaenga fa up fai le na le pe le tembili nei o le vaenga le o te tau fia fa fesili ai ia ai pe ma fai foi na fa ale so fina ngalo lo fionga dai o lise o le a so langonga. Did you get the supporters from the fast? Supporters? Obviously, you know, we are no doubt inisi ol HRPP. Tela longa mavaenga fa pena la fo isa haru le suyo le HRPP. Ya fo ya availua inga suyo le HRPP, it's fair enough. Leanga ola yela to sui langa. La so langona. Na la facility. Ide fa pe foi tatu o le loma le lafo lo le manga fa misinonga pe a fa pe fa tini ia le vanga le but e te tau no fa fonga mai ka ko wia le ko ke pisa mai ma ko foi mai o le fast ala ofisili nai lo fio na so la ngona la vai o ia na e tau maua le lango le vanga fa up fai supporters SMI le kokas ma le vanga fa up fai lo tele wo te lo overseas diaspora ma fafo mai o vai monga koru anga paroka kanga ngai le fai kauria la au paroka moa ai to tonu la vai o lo tu malo do you think o ela ngonga inga sai aki oe mongi a le lango ani to telo tangata fast Whaftai asiata, le o tātou e mawhai ana tātou alo le mōli, tātou te alo le la. Le mwhain tātou alo i le sila whangapa ia le tua. O lau tala mautinoa, e le I maua le lango a e o le e whaapea mai o fast au riuri. Yeah. O te le I maua le lango e o lo whaapea mai o le mātou o fast au riuri. E fua lau tala noa I la uwa ai ma la mai tau pe a fua mai le aso o le road show sa fai o le road show pe a fa atu salia I le road show sa fai le tau sanga Tautuana I to tonu lava leo le hola mangiangi malai o lupe o le afanto e fai ai le to a tele o tangata iana ala langa ma pepese o la tau o fast supporters ma ioi sa o le va ai ama sesi o tangata na I le aso sa fai le o fa moe moe o inana ofisini ngia I loa. Ia, e whai mai e whāsta mao, yo ima whāsta o liuti. Ia, ala e nga sila atu. Ia, ala e whai e ofua. E whai e ofua. Eoi. A wale e sesi o tū mai. O tangata ia sa apia, to o tele o tangata na apia lango a o le taimi o tamo e lalo le fuale chapipi tau sangaro tuana. Le whene to show up. Le ana to show up I le road show. O inana o langonai. Wow. Wo auto e to soa mai ar to tele o ena lango au le taimi o le HRPP. Le sa to e pa lota fo ia te au. I lo tamo enga le I lalo le fuale fast. O na ofisini ngia I lo le tūlanga na le te sau noa mai. Mai le o se fua fo ina le e tau mate. Yes. Nyanga sa o I loa tangata na lango ma lo si taimi o awhainga. O tau waa fo ila fionga ia nono. Sa o I loa. Ai wa ureva ai o latou fufonga ma latou tino I le taimi no tamo e ona fisililan o silingia lo le tulanga na pe fa amata sao o se fast au riuli po se fast ma yoi ia pe na o se fast ina e fa malia na ia marona loto me ai mo mai ai ai mar pupe o nga ka ko alu nga fa tai tele lo loto tele pe no fa ya tu la utala o poklame fo ne poklame wa isina fi fo ile se poklame lo alo ni ai te tau ona tatu o fa Britannia of identify po fe con le vaenga le ai le kai nga make sense ai le vaenga le io a fa fo tinga mai lo fina ngalo o el tanga ta fa peti fi fast ai tinga lo fina ngalo fa sole o ela de sile la vermelha leanga o le pe na fa ya tu o le ya ile si and I know this
o le finagalo o le atua e fiu kakou e faaporokiki ma faakoga fiki e kami mai a le e ia le fasisiʻusiʻuga o le amiokogu e lē kaikai faamaliaiga e saʻili a se ia maua lea foʻi la ua tulaga mai ai ua e iai. And I'm saying this, not you, tayo li seu, ke le lofo ile. Awa ule fetu la utara lea malau lau analysis. O tua hatu o le haka leng kako ai wakako ke umai. E atangia mai eise tu ai ngā game plan, fo ilele na fai nisi, i awangi e au sia le afau paloka ia, i ngā i awangi i avense mea i whamasingonga. Again, it's me saying that. Au lau ngā kilo tayo li seu. E iai tangata o leo ke iloanga o leanga kau mawhai e whai le pelengi o le mea lea. Leanga anga wha apea e mongi lo kou le fia fast o lai le HRPP. O sa o hai lango kunou si la fo i ka mali. Leanga e paunga o pāki lea lau warunga i le taimi le nei. Si o le tau mawhai e wha mani no atu le make sense o mea ia. Ai peikai. Au alanga le lau tana noa mamaatua o ia au tau fast i e tutonu o vai maunga. Tonu. Fakanga mai au tayo li seu se fesinga au kala ya ko au fa sapota so mal tatou o le fesili la o ai la o ko le nga fa ka u le kupela nga paloka penga fola nga on la ngutu male upu ai mamao ha me nga fa awalanga ana o to le fia sa o ya tayo li seu male sunga la u le male to male fast onga ole swinga na yai e mamau ala malo si suya le HRPP. E mamau ala malo e foi si kamari si nga. O le yo tupola. Ai pika. Ele kupola. Ele kuko kasi sa wala nga yai la me ka original kuko kasi nga. Le fast. Au te loa. O le to a te le o tatou fast. Lena malo ia lau timu ia kalo sia o mauapea pe afa pe uma e le la sa uma fa maungia nei mea kalo sia o mauapea ngi ka ikoru se lau leva yaso ale to wa afa ia o le mauape afa pe uma ni sa i linga fa maunia e mauangi sa ngi ngai o ngai ko pe mau alongi o ngi mea kan o a ia la pe ya lai e ka kaunga aple kei mata yo lise ai afa pe uma enga uma ya ile por nga fa ali usua vai nga sa ko sana mongi au tatou la le matua fa le tonu ile ale ya to ora fa nga fa ngai le mai ka wa nga elo mo nga ku e fa su lua pasenge ngo ku nga ya kai lise no mo winga le no mo mer ya fe fixera ko kia mau le sa mau e fa ngai e lo ki wia ai oro concern for le mo polling ele I lava o inga le kumalo ile se sengal me ka o kuko kasi mo le sui ko fi o le fast ka ko kilo nge me la fa e fia me ma fa nge ma le ki uma ye ma ki mai ye fa pe fo ye mo o le mo kwale ai a nga o ska ka ngofo se kumalo ai le kongo le fenga malo ale la ko besele vangoa e maua e la ko sui e sa fa I kongo o ka pulenga ma fongo al malo na ala fisilia ka di seu wa ise si wa o kia o abi ko la kan ya ha taide ya tawa se o me va pe nei o ke lo nga to silfia uma ia e tau ainga uma sa mo sa a toso a inga ma ua malauti mu ia. Ia, e le ma whai ona na to ua ilo lol mea na sa uvoi whautua ia ave tu. E leo se me whape tupu ana wa. E una tupu mai umare te leo simta upu umai o whamsinunga. E ia ia le u leo ia tangata o lai whai wha leo lo la tau fina ngalo so la tau ta ofi ave tu. E peita iane, pe ia ona o whai loa tu te taimi wa sola. A tat, e ma whaina tātou alo I le moli, e ma whaina tātou alo I le atore la. Le ma whaina tātou alo I le amio tonu le tua. E le ma whai fwoi la ona whaatau wasola ua ai. I le o ane I lunga o mori mau, ia ma whaai loa mai uma mea na tupu, mea sa tupu ia la tou. I le taimi o whainga pālota.
O a o fai ar melia. Yo le upu le masani na pese mai le stoi ina vinga le vapia. O lo wi lo le me a mio tonu e te le fai. O le anga sala le mole. O lo no winga. E pe ana o fai atu. Ia e se furu rua tau sanga unga lua te tonu o le mtanga luenga. E lo tea mta upu fa masinonga. E lo i le a mio tonu. Mai leila se winga na fa atino ai uma yanga luenga ia tau sanga e te le mo tamu fai sa ile le a mio tonu. Pe a fai o te le fatino le taimi o le uta au ai. Taimi nei o to foi nei au pe o te fili e fai le a mio tonu. Pe o te fili o te fili mu mangungu. Ai tu o tangata sa fa ale tonu ma le a mio tonu. Ina ia fai a pe. Talo fai. Ma lo fa te tele lau i lo finangalo ele fai ngofie vanga fa pene te fia fe tua i fa fisili wo te lo fo le na lo malanga mai mal fionga i flitua ile decision a toa lo alu SMI le HRPP to fo ile tu malo ona o le fautuanga fo ia le tu malo na vatu ia e mesole tu langa wa tu la mai a me lo ainga me se fo yo tala ma upu ma o ele na malai na ngai fu kala ma upu ai kiri yalu paro ka kele fa tu sai upu ma tala me se langona me se show ai ngal nei taimi ele mai ai o le famsidong a le fenga palo tala titi ma le result wa ia after ya siata ole tu langa e peona ia o na usau ni ai ia ele va pe fai to tasi se fai unga me va pe nei pe ona nga i mai for facility ia fa stai le oma tautou sina manava ia o SMI fo i Samoa ia o mai sa i mtangi ia ma tau sa i li fo ia le malosi o tino i le mai nei i New Zealand o le amatanga mea sa valinga ina ua lata fo i whainga pālota lau tua nai e o mai fo i tā penanga o pālota le whatua umatu se ia o mea ina o mai a whaasolo mai tau le whaasolo tua nai e iai whi au e wha matau e iai whi au e wholafolo le whasioti ua o mai a te au e pia no whai atu o ma te whaasoa ia ma si o tōlua o te whai ai ne ai o la sanga umai a ma o mea umai a le tangata o la e iai le o se whataita inga silia mo maua o le tangata le mafua mai le upura kewisian ewe a whaina la tau whaasa taulo tangata o le na tau whaasa o loto la tau ma la tau ai maa ewe ma la tau hanu iai ena ia moa ma ia malona taritonu o le mea le manui ai ia tangata le ua ia saunia ia te maua o le whaatai muanga ma le whaatai ta inga sili na ia maua. O le a lava ni tala la lafo mai o masa, no levan mata pena ai. And at the end of the day, it's just noise. It's only na le paua lea, na le tala noa. A e whesili a tangata e lumo le atua, o le a sau mea sa whai. O le a lau tali le atua. E pauna, wai pauanga al whamasinga ngā tate whewhei a uia. Nā whamasinonga le vāma le atua, pēna whapei I mai, o le a lau tilo tai li seu I lau loto nā leina whai lau whai ungala. O lau loto na mafua mai, na whaatupu lo manatu e te alui o. O lau loto fo ina whaatupu e lo manatu e te nofo. O le ala o ina, o le upu pālangi whamea o le conscience. O ina e whasinsino mai whai mata I ala, fo ina le whai unga e whai. O na pule ala ile o tangata ia I lona whaitalia, ma lana whai unga. Ioi, pe fili e itai, o lona na filifilinga sa o loto. Pe fili foi, ia, whapea, ia, so le talo whai stama. Ai, o le filifilinga foi, it's their decision. Ia, o le tūlanga na e peona o whai atu, ma ua ainga, ma te sawa vali ai lunga, ai lunga o maulu, to ul fa mo mai le tu o le tu au mai al fasino ala mo mau mana nga fa lo ma lo fa tai e ye le vai ngo lo so no nga le road show o ke ko fia fesili le nga esele mana ia mai vai nga o masa e so no anga le foi lo fio ngo e le ro mai sa mo ra foi ngo ko ngio
o fai pule lai mo moe oi lai ngalu e tole e ma yo ri ko kongi ri ya ma ye ko no fere lu masi o le lu va ya ko fa nga ko e se vetuna e ia la le va nga ta u o lo so no nga e fa la wi lo fa pe mai o le isi va nga ke le nga fesilingi ai lo ma fau e fainga fa vai le HRPP o le sala ko promotinga ma fa la wi lo le lima se lau kola o kola foi por pele kola lima se lau na fola mau ke pale mai lo sa moa a ko mai ko fa ko kwanga ma ko kwa ko fa lor ko kai lima se lau ko se eleve ko ngole first 100 days tole ai uma inga o le pale mai le kola lima se lau a le wo mai le fast ai ku fa ku se lau lima se fulu ai sau male ave ai wa pe fa pe sa o lo to fa lo longo ai pe sau male ave ai fa lo to i fale e tau fi uma o to te a wana ye se tali ina o le fesili le make sense nga me le make sense a me ye ko ki o le ngo folo le vengo lima se lau a le la o le pale mai ai ku fa ku singi ka mai ku lo wan malo ala afika ile lima se lau sineita mai se lau lima se fulu e tau na amatai ai ke e la le va nga fa o fa o te lo mai lo ele o mal mal tele le e fa na fa lau tele me ta pula o ka ko o le ke mi funga le o le vaangi fa fo nga sa ka o ke funga o le la va ka ngo nga be o le io le te sa no sa o ya o ma fo anga le nga always say wa fi sitting ya ka o le a fa ku nga o ka mo fai e o mi fa ngi o le ale ka o pu e o so nga fa lau keli nga pa wala o kala nga fai da makanga fa e le o nga kasi ya o ka mo fai o ngi ai tau fe teu le o ngi so nga sango le file mu o sa ve o ma e va ngi se o pu fo e ko le fiafi ya ma se ka kala ma le ava ma fa lo al me sa ona wa sa no ai e fa se nga lo ma o fa e le kai nga pa le ngi me le or fola a ku la mai ave lim se la ka ka u e o pepe fa to fa na mai o fa o le manifesto nga le fola le ala ulang ola me nga wa pe no fa tu manuia le tu nga ia manuia le tu ia fa sa fu manuia mo le tu which was a good manifesto ya ale ala wole pale mai ale ala wa kula mai la le fast le ku fa 150 mo se la lima fu not even half of 500 lima se la lima ale fa mai ka fit me o va pe so e de o sa ona le nganga le fa me e de o nganga mo mangu yo le ku ya le winga la ukala le ke le nga ka ai ma mai fo isim fo la mai is fai mai fo la nga iska na o fa tala le ai twist isim fo mai ya o ke le ia o fa le o e fa nga ka lo nga fa por kiki ke le nga o ke o fa le ma ka pal menga sa mo fa nga ka lo nga fa por kiki. That's exactly what I meant. O ke le la ku o a mea o ke fi nga wa le lim se lau de sidi ak ngai lo se lau limas fulu that the political game is vying for power. I wasn't there to o ke le la ku o ke fi nga su ngi o malu mo ngi o kofi ma ko mai fa lupe o de hamna no nga o la ku o ka mo fa sa ili manguia ia kufa ikangaka ka ka lau keli ya le lau ke va ku ngola kam fa ka mai poloka se ni ro me nga ofia sa wai kire sa e fa ngare poloka ya so ya ngari le wa se sa mo pa o kam fa e ki ngeia se fa mo le o la fa ir malu ya ma fu angana ma na ya tele vai lai vai nga ta wa ya le o manino po le imana mala tele ai o le to tele no fa longo tu taimi na fa ilo sa no nga le roadshow ma na ya i o va nga le which is sa o le fo o le ato o ma fo e fa fe nga ka office la di mas fulu ia o isi va nga fo ina ia no mai posto ina fo mai sa va ile nga sa la laure ai afu mar nga o yo malo ile ku fo le se la di mas fulu fa tu fo yo va nga ia ele make sense ai afa tu lo an fa pela le nga sa mai la do ai mai ku fa la le lima se la o le hala ka ungor mele e ngoi se lo lima sfuru ai le ngoi ka ungor lima fa tu pe anta to wo I upu fa lele ai fa te tele fo ile tu langa
lau fionga tayo li seu. Ia, mana tu foi ono le tatou taimi ma le whaatanonga pēr no whaatele i o fio o nisi o vaenga ai panga. La fisili atu. O le, eile saunoanga no utau vai atu, tusi mai le stangata whapea mai. O le ana whaalisi saunoanga mas fina ngalo lau te mu ia. Ina ua manu mai lau le tangi e whaasanga i mori mau ia ua mai la vailunga lantou. Whapea mai e peia ua pasi ma le sefulu aso whaingaruenga. E ala le tulafono o te leiloa ia ai pena si la fia totoa e lau ai si e saunua foi pe i se whaamonianga o le vaenga. Wa le pe tau to mai ala le tulafono e te tau ona sefulu aso whaingaruenga mai le aso sa mai ai whainga whitwhilinga po le aso te leilo po le atonu le aso e count mai ei. Le aso uwhina ngalo le vanga lea. Haftai, e o lalo ai o le tulafono, ia ma o le tiutena o le imatamata ilo ia, o le lātou whauinga ina o le tulafono. A o lau whai tau manino i whaupunga le mai tulafono, e whaaulu le tangi, i to tonu o se fulu aso whaingaruenga, 10 working days. Ia a fuala iai, le anga fuala songa fua leo tuana i atu, o le songa fuala so malo lo whapitoa. Tina. Public holiday. O lono winga, ele tauala le public holiday as a working day. So fuala se fulu aso. O le ala na ato la son fuala le La lai pa le ngilanga. O le aso muri ala na. Ia wa ele na malai. Ele o ele ni o tanga tupe o fe o sia. E o maloa ia kala ku lo fa ulu lo. Ia wa tau sa ili ia e fa pena ia ai sia ku o ele si ankola i kua ai sia ku si se kau ku fa kasi se me. Ina ia ave ele tau mo fia tongi lo ia nei me. Ia le ala na fa ulu ai lo ia le petition. Ia le tatou tangi. Ia e whaasanga e lea fionga lau tumu ia. I le whainga pālota le sa whaatino. Ma lo whaatai. O le la ofisiri muli, le ataua te waisi se ofisiri o la ofisiri muli. E iai le upu fo i le whaapea e mawhai o no mai e fofo le vāwhea roa loai. Kūlanga o mea whaapea ngei. Te lo foi le nama le laina le lopo wa iai nisi ia o nai ainga walanga au mai au vatu e ue tau de pau. Ai o le savalinga le kako ke iai. O le savalinga ua feke nga ingei ma ia manatu o le teu le vā. Markako ue whaira mi o kongu. Sa ili le justice o ngei mea. E le nama le laina e matua onga mori mau au mai lunga mtono fupena. Mai so fina ngalo. O le aso ulangona il vaenga lea. E mawhai ona e manatu e te ioe ono teu ia le vā. Ona o vainga le lei ma ainga i mea whapengei. Ia po o le tua e vai atu. O le wha mai lea ma le marapapala lea tu lor whaafonga mai lea tunu. O le mea o le tātou wha malie hina o whainga whapenei e wha tau inai. Lea ngau ka i koru se lau, ka i lima se lau. Pusa pisupo, pusa e lengi ka mai kupe meia. Lea solongona. Haftai ia tautala ma le whaetete, tautala fui ma le whaaloalo. Lea ngai, o so o whaatau wa, ia e le fuatia e le fina ngalo le mai tau mai le au whaito wha. Ia mai se fo ia whale o pulunga o tātou atunu. Ia o la tauna ia ele tō wha ma le moe ia i mea whapenei. A o so o vaivainga leanga o lewa e fisiringia. O le whete na inga lea o le whakeo siano ma le tātou anganu. Awa pawa leo leanga nuu lalulangi o leo te maamalama. E maangalo a ia le whasi o tangata i pūlo le i. Le i e tonga. Ai a tato titilo la ele suenga le mi o tonu le tau te tala noa ai. E tato titilo o so tulafono o tau ai ma. Tato amata mai i vaenga la i ti wha ma wha pēnā e whaim whataita inga. O so tulafono o tau ai ma. O so tulafono o le lafo upu mafa po le upu maasoa. O le sori tulafono le moito le sori tofanga. O le sori tulafono le o to e ova il fia se lau lai to no Crimes Act. It's a crime. A fa apela e fa ta wasola ova ai ile bribery which is a crime.
o lona winga te tau whatau waso foi la lo wa ai e le tau ai maa o le sori tō whanga o le rape Aisa. o le murder o le aisa they are all criminal acts all criminal acts so afa peo tātou le tātou tau mwhai e whai mai fausia tulafono ina ia tau fia ai sori ngā tulafono o whiala la tātou au tira ia e whao fufi la le anga nuu le sori tulafono ma tira e lo o ia vai nga e le ai e wha malu lua tu foi ia i pa ia foi o lo wha fonga mai ia ne i mea ane o tau mai tau mai ia o tala fulu foi i lungo le ea ia ma wha leo sa mātou vai e ono sa tia e lau tau wha le o le tala manino a ia e le wha pea o wha tauanga vale le anga nua sa moa o te le wha tauanga vale a le tala manino ai a tātou wō e sa ili la mio tonu, sa ili tulafono. E le au ngā lanu tātou tamu whai le mena o le aveitua. Langa e atili ai. E atili ai no whai. E tātou sa ili ale a mio tonu. Lafo i whamasino. O i nāe mo wale tali mo tātou. Ma lo whaavitai. Si popo. A whapea nge walanga leka ki kilo i whangai counter petition nga whai. A whasi counter petition a nga ia oe. O le alo whinga. Walanga e kere whainga control inga au kamai inga o e whai mea. Ia, o le tali, o le langai popo o le fsiri, o le tali o le mena, o la zeo mi. Tai le a taua. Le a whapea e sau, le o le tali popo, foi la le o tam whai wha popo. A whai e sau le whai unga, pe a whai se counter petition au te pau, ia pau. Ai o le nganga ia mo le tausinga o le tumalo i so se awala mfai tautua e le fa pe alu ese lo mato fai puri tau fia ila ia tau fia tautua fa awa war tautua ia e le ngata fo ia i vai maunga ia fa pe uma i tumalo manu o le o te matai mai ai e le wingo of sifu le how confident are you e mo ki ngoa le se fa pe nkupu pa ke wo so mas counter petition. No, I'm very confident. Yeah. I'm very confident ele ainga o fainga fa to singa. Yeah. Sa faia. Yeah, pia no fai atu. Langa sa unga lue i tono fa masinonga wa o wi loa tangata na fainga le fa sala. Na fa sala ele fa masinonga. Wa fa maonia ia molianga. Beyond reasonable doubt. Wa upuni e fa mai tono fa masinonga. Beyond reasonable doubt. Ia lato soli ngā tulafono. Ai uma mai, o mai tu tulu ia uruma, e temina o ofisa, whaingaruenga o le ofisa o palola. Tulu ia uruma, te whiwala e su engi aku, e koe whaingale, ko ma ngaku i kua soli ngā tulafono. E kasi la ku maua la ko kankongo. Le ai, o mori mau na whawhau. E le se selo fina ngalo tai o li seu. Ai le vatola no fai ulea, tau ma vaem sau noanga foi. E le selo fina ngalo o le telefo o meu bata vai nei vai tau o silia tuna malo mo le mau fafau na ilo mo le mau mo. Ia e le fa beta te tau le pua malafo a o mea o le tau te fa va ai ia i so longa. Le ngai kasi ale ia la na fa msinonga ton. Na o le atua. Ai o le atu langa o tato iai e le ia la fua ia tu langa fa pea. O mafuanga i lo utali tonunga e ono e fa nau mai ai se mea le lei. Ia o le avanoa nei, e le tau mate fo, o le whaila e koe a luru whamasingonga, i vaenga nei. Ia, o le asau sau noanga whai, e le kaungo fia fo i vaenga o tūlanga whape nei i sairinga o le amio tonu. Mai maupeanga whape free sairinga o le amio tonu. A kei lor kai mingi, e kaunga aku sairinga o le amio kongu, ngai lor sairinga o le amio kongu. Ia, lau wanoa whai ule sau noai lau fionga e soi malu tairi seu. Ia, a tono se avanoa nei o se lau le watu ina mai. Ia, e peo no avatu ai se mātou upu whaftai, ia o se whaftai whale lava. I le pa ia o lo tātou atu no, e le ngata fo i te tonu o Samoa, ia mai se fo i atu no mamau, ia so se tafa i nei New Zealand ma atu no mamau. Mo e umasa lango ina lo whaatau wa, ia o tau mawhai mai i le whaamoe moe pena, e le whainga pāro tau mawai atu nei. E le o umai i le whinau, pe au no tau whaafongfoa mai.
ia o leo tātou la sia fo ngā malo ia e sa ili ia so la tau fina ngalo po feo ta o to tonu ai la mi o tonu ia mo le tātou wha moe mata penanga e peona iai ia mātou te valvalusia au le whangangana nai sa la whai o tō fina ngalo whatupu whatamali ia o na o se whatau wa ia e tau mawhai e whaaleo masa ili la mi o tonu ia o le alawa le awala e tau te sila fia ma whai no tō fsoaswani ai te ilo le la tā pena tu foi ia le fionga ia siata ia ma se foi ia nisi o watu umailo la tau lango ma le fsoaswani ia i awala e ma whai ona tu ina mai sau tō fsoaswani ma tau te tarisapai a whatua o ele ia le alawa le awala e ma whai ona tō fsoaswani le nei wha moe ia pe ona sau noa siata mai mau peana wha pe whai fua nei mea ia langa e whaaulua i te tonu e ala i lo ia ia i fo i pidi lo ia te tonu ia ma awala uma e te tauna sa ili ami o tonu e pe on tātou wanga ia tu iai ia o le sa mātou whaamawalalo lea ino mo le pa i o le tātou au mai mua mai mai se fo le tātou watunu mātou te talo ia wa fo i le alo whaiva le tātou watunu i so se whaiva ma tofi o wala au inai e le whaamaluina fo i ia le au o se taulanga i so se fata fai taulanga ma so se tovine fa peona o tou ngā lulu e ai ia wa ma tawa suina li puvai leo la mo tatou atunu anga le le atua fa mana pe le upu le atua ia le upu folfola ia mawani anga se tele mo nga luenga le atua fa ia siata fa tele la vai lauto fa ia mo fa tautai ngor tatou po kalame taina ne fo i taftafa o le sunga le atawa ia fa manuia pele tua e ngata ile ia ulua sunga mai se foi le afionga le ri pule mar pulenga ia le por kalame Tautai A'e ia ngare le tua ia yon to mai langi ona manu ia awala tato por kalame nei ia mare nga fa alo fa tai tele mo mato avano ia ona mato wa fa manuia foi le na ele umai ia tu lango tato fa moe na uto fa fo mai Samoa tatou fo ia lango le vanga fa ufai tatou vanga fa ufai ia ona fa tala ulatu matalo sangatu wa uma foi na mai le songa pa u po le to fa le fionga le lipa le mia o angi mangaku kau ke fe ese ia i mangi langonga ai a fai wa avetasi le tatou fa tuanga i le fionga le teita i fo le teita i vanga fa ufai i lana fa to fa la inga e se sui po o ni sui e manui ai tu malo te tasi e tau avea le fu o le whātua le tua sa mau tasi. O le ngā, tātou whātua ina. La ngai fo ingisi mga ku fo i o tātou la vai e mana tu whai vavale o le tangata e whapia fo i wale ano mai wale a mana ia. Ai one i ngalo le tala fo i lele ia Iosefa. Whamai o le mea na manatu o na uso te whanoi. Ai na feliwa ina ele tua e veo se mea e manuia ele manguia nga Iosefa ko manguia ele wori ia ka pure fa ka Iosefa ia tato wa Facebook lives ya viewers matato umai lunga tato YouTube channel ka le o mai mo le wo ia sidia mal se fulu wa fele mai mo live ia ole ata pena tato fo i le la mo au ma so ni tato wa vahenga le media ma tu New Zealand. Ia ole afso songi mai le mori melo faanga tu risi fonoti o to uma lava i o le tatou media ia so ni ise taimi e longo tuai tatou ma vaenga ia awa fo se so ninga ia mo le fionga ia taioli seu e toe a fai e le upa Samoa a wasala uka kongai ia a kongu kongu rokai ai ko fa sanga ku ngai o ko mo fo muta ya manuia le no pia ia tono New Zealand relax fo ile nei time enjoy le malu lu ta to New Zealand ya ona to sa uni fo ile mo Samoa ya ma fa pa ya tule malanga nga tumur fa lolo la fa to le fionga to lise ata to malonga a fo mai ki ro ko le fia fa longo la pi ya pe a fo mai ya fa to fa mo le fionga to lise nei va ngol fia ya pa so fo ya a fio mai i lau ainga le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata a oe whaata pena i mono tu wa e seato si aki mua o pepa balanga i le malai vane le tele o na e anga ine i lau tu tau gavandi o lo o iai le tato VIP terminal
ma e whaanga solo ai loa i the security. Ona e ulu whanero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātua fi le whaleolo airport VIP. O lona winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matua. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. Ko nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo se furu mi ngua tausang. E paulawa le mea e te whaia o le te tongi online o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon, le Whaneholo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes. Ia linda Whaneholo International Airport ma le tātou VIP so o kai. Whaavitai nei tātou tangata ma nei tātou supporters ia ua messenger mai ma meli mai ia i le whaatanoanga ma le loto fo i langona ia mo le fo i mo le fionga tau li seu ia na watou te pole la tau mafai ia po le asin tātou vaenga so ani ai fo ia i le whaamoe ngol sa idi ngol ame tonu ya fa pena e au ma kau ke kau mo fai ya ai o malava fa ilo atu ya i se taimi fo ilungo tato wa porklame ya yo final thoughts fo ile tato fa tadom se ngol fo fa mo ri ami o leva fo ngalo fo de ka ko fans ya mas fo ia la ko fo lo vai mo mai le se ka ko kaimi ma maranga fionge ya ke di se usalo o mafisidu o kare foi kofisidi yes fa mo o fonga o mafai ma fa fisidi la foi ko ke pinga ngalo ia fa mo ri ngai foi ko fa fonga ia mas foi o levan ka ko fiso o ingai i ka pura pangi a se apa mo ko wa na ngale ka mi do ia fa le ali la ko ia am ka pura le ia fo ai wo mo diro lo fo mana tu fo i o vai monga tonu. Ole kere koria ngai pole ku malo le nei HRPP sa ia. Yeah. Le fionga e sunga pali i tapunu u Nikoli heng. Le sa tu mai ia le foi. Mana tu mai ana le fa ilangi ale fo longa a pali po o tapunu. E le to e fa ia lo le pai election. Le ana sa wai lau timu ia i lano le fast. Mana tua fo yo isa tau mawhai ei fo i vea tau ia. Le maniko li heng. Uma enga. O le te leo wha mao ni yanga o wha tosina le napa lota. Na pisa o fo i tangata o le a whaise su o le fionga ia vea tau ia. Which is o le mele na ile amataula matanga o le a whai aeruai. Ia ua molo au kulab leise mea au telefia tala noa au inisi o vahenga langa na manu mai lava le upu matala momoli mai lava ile tu malo fa mai isi nga yengi fai nga tio lo ame fa pena who knows God knows ai na pale mai ai la ia lautimu ia welese va ai ile by election fa malu fa to ile to sa mo tasi ona sa wai lea wa atatou fua nei fa le mafau ana le ai le vaenga na fatu matuna ma fa le tonu ai le savalinga lava ia fa loto I fale anisi o le fast e au fi ai ma welesi ma lautimu ia se me manu o le lava fatu ma wina lava I lo utali tonunga le fionga ia lautimu ia mai ia ile taimi na ia manu malo mai ai mo e fast mai ka minga pena se manu la sa wa le temi le na ile to I fu le mena tu pour palota tele foi le fatu topi beitai o ina tatou va ai le ataua masila silai le tele o tangata fast na furi sai ese mai ma le fia le fai unga le fionga lo mati a lo timu ia le la na fa na uma ia lo le unga le na toi malo le na manu malo mai le fionga ia tayo li seu I lalo fa malo le HRPP ai tu rua mai ai le fionga ia nonu peita ia
wa amata loa ai toe filifili loa le fionga ia tai o le iseu o le asuia le vaenga fa upu fai le lana toe fo'i ai fo'i le whainga palo ta ai saulo masia kako wa mio lea le fast le HRPP le individual le sub le tuto tasi sao ai koe oso i kangaka ia o si au te lenga le na fo'i lele i le tūlanga o le na ia le whaila ua toe whauru le isi tangi ia lo no winga e le tau mamau ma le tau mate ia ole atatu toe fo'i le vaenga lea ia mau tilo i lava pe wha maunia ai pe le wha maunia ai poi fo'i afia mo le sila mamau ai se vaenga e au te le ele ta faʻasoa i le matau pule tau lo le lakapi ia toe timata le upenga le itumalo aualaga i le koe ise mea koe mafai o le ala aua i le faamasigoga da ue kokogu le pe aruaru i le koe mafai koe ave se mai kua se silaga afua le mea le ua kakokaoko ai e lē mafai e in loa no out e ke out mai le result e ke le koe out mai lungo se me voi se harmony agreement so ai a fatali tali ai lava i maunga tolu po whetua iai o le taimi o le toe tō manatu o le tangata ia ai me se foi oe ma outou lava po oi lava ia o le taimi o le toe ti mata o le upenga toe mafaufau le lei ia pe a toe oso seisi whainga palo tala ti pere ai fo le tau foi merkako laka pi o whina ngalo in tau sila tu iai lesa feasu wasuai kako whaonga ia le upu e whairi ka penga ingol fale wa feasu wasu mai o wasu ai wa mafua na whaamaranga ai mawhina uma asu solo i lo utari tonunga ona ua le toa le to wha na mulau ulu sami leota o le o lo vaia i le taimi le nei ia le yuni lakapi po le lakapi Samoa le yun kuai anga e ko a pea se i whaafu le saungoanga o iu te ilo ai o ke le ropo fea e ka oko i eise ko whaaka ngaka ngiri ako o mea kongu lawa le lenga whai so o kara lea kula epa e le ai se so kongo pāki e whankai kai leise sianga wha lenga e ke vai e makunga pika kai pāpava ping finga waka wiki e pini tangata e pāpā Oka ngisu wafa kulou. Oka ngisu wafa ia ko ke kau aveinga. Wa faalupe foi o ko ka i o le aku. Sila la sa mo ai ngi ku inga kanga ka fa ping. La ngai lo taltonunga. To pe ale saungoanga ia makafeo. Ko pe se iafu. O a uma me a tongi mai ma se me ke la veasu mai ma se vai vela ke muai. Ongo sa e saulo kaimi. A sau foi lo kaimi se o fongo kaka maku o kaka fai kofa ya alanga wa e nofo wa e falongo tunga wa ile ma fainga e ongo sa ia pe sa o pe polea ongo sa ipea se ia ku wafu se ia mai al sa wanga la fa mau o no tilalo e mau manga ko e fo yes fa fonga leima ya le nge ya o so fai ia ele ka ngos fa ia wa mo kai la ko si ke le aro kai e ke le aro kai mo i fa ia o por fo ia ona umalea o so mai male fionga ia falo mavenga ia maliela o malole fa pe o tu muri le fionga le lipan mia marka peneta ai to tu ia ile vanoa se i fono le pa mo na vai ma fa wa o le mela e pito sili na mali ele a taua fai mailo masitala sia u angiru asia u drone fa ngare drone o le drone ka drone fa nga lo ma drone ko tonu o le drone ele ise camera anga o karinga o le drone ai fai maila o ma eloa ai fai lo ma avunga pakka lo pakasa o anga ma Rudolph Moas ma posingi o pangala ia le e mo mai lunga e sia vai o pangala mai na uma so ato e fa au tal noanga le ai uma e loa ai pingi lo male
ma le panga lea. Au mai mana tua posini, po le ana, ai fesiri sa o iai, ngalu ma le mana, root of Moors. O le a kongu lau mea lea ke ngofo umi ai ko kongu o le yungi. E o fo i singa fisosoangi po singa sponsor ke maua mai, e le ai, o le a tonu a le mea lea nofo umi ai, o i tonu i. Na vai ka koi. E rore o kou Samoa. Menga palau vale nisika, mai nisika. Ia. Ala ngofo umi o palo, ko fa la banga palo. Ioi. E fa menga umai nga palau vale nisika mai nisika. Palau vale mai nisika mai ko fa longo fa sanga ku nisika ma ko fa fo ia ma me ioi. Boa vai do. Le ai ele fa maka o ko vai ngan ele no la fa tala fa matala fa pe nei la to la fo vai pa kadia mo pum le nga fa maka le fa la fa pe o ko me o mai le shi ke mi me singa upi se caso kupe a posing Awale i wase kupi la kapie mo me posing. Ia la so ko se ma o kupi. Ai ka fai al le fongo la mkanga pa kula pe mo e mai. Ayo. Ia uma ele nga panga ai fe tau vi foi le panga ai ping ia el panga ai nga o so panga makamua. Filipo saenga. Ia saenga. Yo. Ar panga na makamua ele se panga os kanga kala kapi ai panga mar lau fari. Longo la los fala. Mai maka ukia le mea ngaku por fongo. Ia ila mari ia oso atu foi. O le mea watu le mai fa fonga mai Samoa. O le mea lea e o mai mari yungi kuai. Wana nginga ai le fa pe mai ale mau lo se kasi upuia na mulo ulu ale mau lo se kasi. O le lako fai unga e or kula fongo ai o sur malo. O puia fa mai o le a o le tulafono e o su le fainga malo e su le malo pe ala to fatuina se isi la kapi po se isi yungi e oi o fa mai la le fa metalanga o mea ia karangoa kuai le vaenga le ka fa ngale ngo bro ulu lango fa ngo fienga o mea le tana no tuai ia na mulo ulu male la to team e ye mal CEO mala to pa ngore mela karango ai nga or kula fongo fa mai ore o ala or kula fongo o ala or kula fongo o ala or kula fongo ai kasial mele finga o mai isi o ese a to ai male tele e tele atu prestane o yungi o le wala ngolango yungi fo ya fe o lolo ana i tangata lai o lai no fo o fa le o mautonu le a o to tele le wai i le lifa le prestane fo le ai mata feo ya ko so le o feto ai le vaenga kuai mar vaenga le la kilo la toule la fatu la ira malo o le la fai mai pa wan vaenga le tala no atu ai ia namura ulu mala tou ia nga o le o i kula fongo fo mai ai se me mo sui fa vai sui constitution a o le me la finga o mai ai o ele suia maka ele avea fo i kula fongo o ese o ko le porokiki step down fa mai e ili tamatu ai o le manu Samoa na matua le to alava ina ua whaalongo mai ua avatu le saunoanga lea na mulo ulu ma le vaenga lea o le asu le malo lau fionga le palemia mar kou whainga malo la asu o kou e vaenga lea lakpi Samoa vaenga na lea na ina ua tautu umuli ai fai mai markala arkangaka lea arkaka kama kuai o le mea la kou o Yesu malo e ko ke suua se malo o le au mai ai ku pe sosoangi ai ka ko yung o le arma fo anga la to wo fu fa le na me ono lo le fiaru esi mai fa isa o arkala ka kari la me la ko wo fa nga me o le fa ngo fie simple ya o enga mulo ulu por kiki get out pa ma vai o lea fa do ma vai nga por kiki out posing o posing i le ngumi ai ilo por al me ele fai out
A o lea ia isi kangaka, o ngō mailo la ia lea, le mele ka o leo mailoa, e tau te toe tala noa, kusa o le lau fia kara ngōloa ka malaka piku, ai mangisi o pereskengi, a e se i vanga ngā, o ese le porokiki, le i kokongu i. A o lea o maile au wari i o le porokiki, whai mai. E le ai o mua e o e whai le wha vai, o kula fongo, wa foi pa wa le o le mea le fia ngo foi kongu i, ono o lalo le tulafono. La pui la koi. Ale mo le fai melo fai kule. Va kule pa fa ma vai, se kule pa la koi. Le na fesiri sa o ya mata feo. Le me wa ele ru ese ai o e fa le ma vaenga. O le me wa ele ru ese ai. A wa ya kiau. Kasi le ka ngaka la ngonga i tulowa. La ngonga i o lo fa ngoa ya fa le ma vaenga le atawa. Ole ale, la isanga ngofo a fai wala nga aka ko woi kanga ka ke e malo. O ele ka kaunga e ke e malo la nga ole sa e mau malo sa e pale ki a fau o malo, le fast. E u ya la inicio e la ngona fo ya yo tino, ole fo ya ke lango ya la audio, ele sa ka lango ya la audio man fenga malo bo yai. Ai ole ale me ke le pule ai lai o lo loto. Ala me se ai ala inga ele kusa pekeru ese ai koe ka mo fai ko anga mula uru au mai oi aru ese oi ya. Ro siringa le fai. Fa mong yanga ke kele o ko ia le nga museo ese. Ya fa mong yanga le o kire be ku sa fudu. Ya la ala me hu ia ku me vai fa feo ye. E pauna. It's the luxury life. Oh, ala le wingo la utala. Langa fo ya ko malanga I fafo I lungo o le port ma me umako ke malanga 5-star hotel. Yeah. Top treatment. VIP treatment. Vai. Business class. Business class. Me my all covered. O me nga. O me nga li ento wale no fo ai vai langa e kau kilo ele o fa pe o makwa ungi milionga. Ai e matua manana o lava e no fo walanga. Po lea kusa every 5 or however many years, aru le World Cup, but every years, pa la pasca ko mang Samoa, eoa. E oa. Tu sa ai se mea matautia I tu atu o le melea. Ku sa e pengifiki le awari ia kulou la afatu. E le pengifiki ka kou ni ka alonga ma Zimbabwe ma isia kungu. Lena tala noa ia le fionga ya matafeo. Ua mata ngā le tatu pa uma walalo. E ka alo ma ia kua ngā au. So e le ai ma se kako pengifiki o le Maunga Samoa. Ai kiro ka pengifiki. E pengifiki ai la le awari ia. Wafo the first time wale lava vai le awari ia malanga I perkangia. O e momai. Wale lava vai malanga mai New Zealand. Wale lava vai malanga I Australia. Top team ia. Ai wale lava vai le awari ia malanga ia kungu ia. Ke lon mela ufie vai. Ufie vai Zimbabwe. Oi kamo. Ufie eva I Morocco. Ufie eva I Spain. Dubai. Taku. Atu no lenga laua e matafeo le disi. Se o ko ngonge e maka nga ka ke le ko ka ko yo ka ke la ka pi ma ai ngi ya ko ufa pene le se vai moralo ai ko nga ko ufa pengi la ka pi. Ai te lo oi. E fia ai la wali ia le mawalalo le wa la ka pi. Lenga for it's all adventure molato. It's all ole o ai yasi ngai la ko. VIP. Oi mama. Ia uma ele a wo ese. Ala ua pipi I ko ngor passport. Welcome to Uganda. Welcome to Chinese Taipei. Man. Ora mele ale ngo fia e wori ia. Ai se yo fo la mo ngi me nga ngu. I tui ko treatment se nge. E kamo fo e ku sa mo wo ke le se nga malanga. E nga la kapisa mo. Le la va ya tu. Ele ima wala u fa moele to amor sir fiela tunu na uma tu muri le fengol palmie tu ye sol purele moskasi ngar ka fusul melen kula mai oi na le tau fitawi e kasi ale kali tu loa e kasi ale kali le ya kawa mai o me no fa mau wina le sau noanga le fionga ya matafeo e fa me kuku aia wa ma le wa ma fuai ngo fa pe mua le ai se fa ku nga le ku
ika o le lakapi Samoa. Lua, le ai se whaakuakuanga o pele si kenge ko akele o yungi ka ikasi i le vaenga le lakapi Samoa. Tolu, le ai se whaakuakuanga o sponsors ke kele mai fafo i le lakapi Samoa ma le pulenga. Malelo na wha, le ai se whaatuatuanga o le malo. Ia la kou. A tauro umala menga e wha, ua lava ia mau. E ka kaua i wha more more lau ko whaanga mura uru sa miliota. E me kere maria ia ke wha se e kuangara. E me kere maria ai. O leo pumongi ia o lou fia ngofo ko kongu i neo. Se wha tuli si au tala lea. Leanga o lea sa e karisa oa po a mai e le sponsor. E kala fea unga low fa ilo ngia walanga fisiri le lenga fai kai mile o se pale mia. Lenga ngo foi kala ngo ilanga sponsor le ko milionga. Ia de foka ia. Wa uma foi lana fai ele tala tangata ele sa sponsor ele o sa ko milionga. Lenga amai il finance foi le o le lana le general manager ina ia. Langa fai sa o yar kala ele o e unga se ko milionga nga. A o le kupe foi nga le au mai ave faʻasoa mai ra anga i malo. Ai o le fisidi kele la le ia taua. It makes sense. Lo fia ngofo ke pereske nge peke kai fongo a le ke ko sponsor inga le. O le ana nga mea. Ko sala nga aula kapi. So le ke o foi fai mai lu mo maka o le aku uri e fai mai ko le fia ko i lalo ri. O le lau aisa uneima e whaapea mai o lau koru milionga le Fed Pacific ka, e Federal Pacific. Ia, le finance le iai. E oi. O le la atau wa. O le la atau o mai nei wale, o tau wha leo, o le mea ngā lenko ponga le la, lenko vesi ai. O ngā le fuwa nginga lau sponsor ke le wa e pe foringa mai. O ele wa ngā pākia marau pisingisi ae. O le fisiri la. E kala fea unga le amai lau pisingisi ai e koe sau e koe pule la ka pisamo e fe kawi nga ko inga mea la so fina ye ka fe kawi ya fe kawi fe if you fa kawi le fe kawi ya ala la le finga wi ola u fo i tu ola ole ko ala lo sa o hale vatu fa mole mole o ke ngau foi mara ku ala ro le peres ke ngi o isi yungi ra kapile le ai ko ke ifo i le va vai tuale to to ifo a ile vai nga le la pisa mo fa malulu ku arkala e vaku yo to au tafa e ya le kari ko nga onga or ko masangi kele ma ko fa au go ia la to nau la o to ya to wo ai fa fe ma ko wo uma foi kele ma ko wo ka kipi ani atu wo kele foi ka wo masa sa la fa ka wailia wo le ko wo ia awa o le mea la vale ale fa ale tate vai tu ia tu sa pe ko ke fai mai le ai langa o lai le fa vai a pe a ko mali le ia kasi ale fa vai ka ke fa ai ke uma ia o le fa vai o le malo Samoa fa vai na fa ga sui a o mea ngai o fa vai organizations manga me fa pe so le se e ile si kai me ke fili ai lo loko o ele mafuanga ia e mangaku ai onga o le mangaku ai onga le ato ngai sa ola ukala o ele ai ke iloa o ele problem ma fau ile mangaku ai onga inga ua so ua ko kongo le va alenga so la ai alu ifia nga fai aku le akua e alu ingi va ai alu ponga i salafai por ele muri mukau ai alu ifia alu ka sesa ri o le winga la fa matalanga ua makua i fiu saila mare au va ama me uma su ere mele ua makua so wele vasa ma me uma wakau ai fa fo ma me umu pua ama me o umu kula i ama me pusa pisu po wakau ai uma manga me fa fo mare va o le kau fa ma wo so ua va o le what's the problem nganga ke i mai ya or kanga kare nganga ke i mai ya o le problem nganga ke i mai o le problem sau fai le wari ia vai o mai maunga pusa umu mai maunga pusa ru au manga kula i ar kau ai fo i fafo kongi au fafo tongi au I'm the problem
O le ana menga kupu. Nga ko o yo ngai fafo mreva. He va ipe ya la ya lu lungo le a. Sale. Pia la boy hotel kori. Sorry. Ora nga. Ale mea ele mafai ai o nga mafau wa ese silonga loko mafa pe ifo. Okay. Leanga wakele foi le upu markala le ai ekele leanga let me clarify this. Ele leanga samilioka. Fefe akule. E la fetu la utala. Langa lai fa fonga mai o kero ala ko kango fisen. No, let me say this. Ele leanga ngamula ulu samileota. O le mea leanga. O lou yai le porokiki. Ai e koe sau e koe manga e ke ka ia I. A o le mea fo ile leanga pisa o makuwa isko ingo kuila e pa. Ingaru e se ia. O e se ia. Ku ule hava ngoa I ka ngaka I le porokiki. Ku ula iai. Ai te ilona udala le la faya tu lau to whana mulo ulu. If I were you, ku ula le hava ngoa I la wadi I e kulo le wadi I e pisa aku e vaku ia la kou. Ku ula iai. To iai. Ai fa se e mai la lau ko fa po lau fionga sui mamalu. Se e mai la I fale o maka ma e mai ka winga lelei pe mongi upu ma forafolanga pe mongi kalaia. Ole a kilo masila sila I se ke leo se swinga I lapi. Ea. Saole. Ole nga. E ole ukara nga le poko e wheka lai. Ole uta le vale e tau fiofi ma maua pe there's no tomorrow. If I were you, you're a businessman. You're an MP. Oka ngioka. Ele se kangaka ka ufafuruinga fo ile ka mali. Yeah. Wa I loa lo sao kulanga o pisingisi farkari malo ka mau ainga o auma oka so sao. Aele ore kai mi e le ngei. At least po lea lo finga ngalo mai fa pe I folo ia okay. Wale lei. E ui le kele o mea walu ma ukupe ma mea o ke sponsor ingai. Ai o mai la inga fai mele. O mai inga fai. Awa o ai la e ka ule leia o e ka uleanga. A uma e a ole a ka ko sava varia ku e uma foi ngai lima ka usanga. E uma ngai lima ka usanga ai ka ko vai o siri ku le leanga ngai lor mea lenga ko iai. Ya. O ai la le la ata muri. Oi le la faya le last laugh pole. Ia, le na. Nga ngi boku nga af. Se ka siar ma ko va ia. Ma to loa. Ta siar ma to va ma to loa a to le aunga a to le yai. A vai o donate la $2 million na pe fa pe I lo ma fau o e ongar ko milionga. Longo winga ele ka kaunga e koe sa fai lai o ele tatau e oanga mea e mai I lau bank account pe fa pe I lo mafau ale atu afa oanga mea mai lau account pole account o lau pisingi sir ko milionga transfer mai o I transfer mai I ke ma ke sa fai e ke pule o ma receive e fo ai mai le sio ma e ko receive le silima sele se vanga ri ka ke kawaso umari Saole. Ya. O lai motu ngā awhana. Mai ole upu leo ke fia wha mafa. Ia o tātou wha e tete I le taimi tau te whai ai mea lea ngai a vealo ngau. Ma mea e ata ngia mai ai. I wha pia mai ka ngaka. Pe le o se selengi ea e wha kau. Wala ngai ma whaini tiro wha pia nā. Wha kau leo. Wha tau waini tō whinga mani tūlanga mani me wha pia. Se ka kaunga kou pi kefu. Man kual mele le nga fai nga ia mangele o kulo mangele o ko ya feaku me to no lava lea lena ma fai nga ia fionga ya mangele olea timing the timing ele ifa pea le ai ole kai mi nga fai ai me al fongo fo ku so le wa mo fu ele paroka mangele ia ka ia la me o fongo fo ku ele venga I ku o vai nga tupi ai fai mai le sila le whaamasingo e atangia mai le taimi na tupu ai e pei o loo tau moli mai eise manongi
o ni whaatosina. Mai. Beyond reasonable doubt lenga ka we. E whapenga foi lale mea lea. E whapenga foi. O le pisa ako kanga ka wakongo e ser por kiki ai umaenga ai fo ia ela ko milionga le. E fa mo ku ora ngo. Pisa ngo. Ya, se vang nai si vai nga te fia sau no iai o le atau. Ai le patu ora ka po fea. Ne ai ringi patu. Wala va fam talat. E fa wala va le fam talat mo uto. Leila le vetual patu la ngai e umaku du tautai a'e. Ia au ke ro vai ko bo sau runga ki pinga wa ave vo ye sia va nga le ia leila se fe pera wa ko ke le postinga. Ale la utango e sendi la wodi ia. E confirm mai. O lena ye talinga o tautai a'e to no la to fono fa wa. Lena fai. Ia vai lan mana ia na. But it's very offensive language. Yes, Paula now le lave. E tu esa onenga nganga ele tu strong ma e tu pure ke le lenga. Tu walk. Le man ko fole ole ngana le kama fo ile le we vala wing. Nganga kama fo me pure ke le ele. Oi nga sa we karanga. O po singi bo. Tatou marolonga. Ele ela ka fio fie email ko ko fa video ko isi time. Tatou marolonga avoi mai. Fa felo il tatou malo. Il ngol tatou proclame. Ai le yor manolonga. Can we just have our notices fa mo le lava? Da o tatou fa silanga nei. Fa te atu nei va ngola fiafi. O le fa silanga. Mai le tatou wa ainga fast Wellington. Ole whaasilanga lea le tātou ainga fast Wellington. Whaasilanga o le whanotanga Wellington fast. E toe whaata lofa atu pa ia o le mawhitanga le fast Wellington. Tōpū matamali e meise o le lasi lasi o le mawhitanga mamalu. O le ato e usuia le tātou whono o wha le masina i le aso ma le taimi ua tā ua i lalo. O le aso to anai tōru se furu o me o le vai aso fau. Ia, i le no fuanga St. David's i Petone, i le lua o le address to Britannia Street, Petone, Lower Hutt. I le sfurma le tasi le tai au, i le lua i le au auli. Whaamurmole, whaamanatuatu, tūlanga masani o tātou whanutanga, ai maise o le tātou lafonga masani. Alo whangia i le tua i a taitai atu lo tausuifua. Ma so mātou wola i le aso ua ato whaina ma le whaalor tele sainia e le teitai fono ma le laulau. O le tātou whasisilanga lea mai di tātou fast me le pone lucky numbers mo le tātou lulu e se ina i le aso toana i nei. Aso luso ma le tolu o tau umasa whaatau e tau lulu ia e ngata fo i lea le sunga ia King Falai po Mr Falai ma le fast me le pone a inga. Ia o lea o le a sei po le tātou droa e le tāo le limanga i le fito. Ile afi. Dandenong e whakasa Church Hall Limas Full Green Street Doverton. Ia i le afiafi o le astona. I lono winga tāua lou sila. Ia pe e te manuia i le nā sei sa tufai ia pe whaatau iau tickets. O le tātou fundraising le tātou whausi nei le i le aso tōne nei to e tālo sangatu ia tātou umai lango fo i le tātou whaamoi moe meso le tātou proclame ia o wane e misia whaatau sau whaausi delicious whaausi esi e le o le mota Samoa ai o lea ua move mai le tātou whaausi i le Weymouth Road Manurewa whaafsanga i tonu lawale e taua mari tātou pamokesi fo i le ale pipi Weymouth. Ia, e te le misia a e laku o fesa si mea o iai. E ka si ale mea sa o la i el tatou whausi o inar whafsanga i male iluma mai o le swimming pool. Ia al tatou pamu pensini wale le pipi nai Moufford Park. Ia, suma lima tala available mai i le fitu i le tae au. Ia, ma whaasolo atua i lava. Toi whaamanatu atu le tātou whaatasinga lea le ainga Fast Christ Church. Whaamoremora le a whaia le tātou whono i le aso sā, aso rusu ma le whao me, i le ono i le afiafi, no whanga masani Multicultural Recreation Centre, Whāri Malima Hackley Avenue Christ Church. Whaamoremora mana o mia umasui le si tala o le tātou ainga Fast
ia au ai mai ma nga fa lo le fionga te fono ma committee ole toi fa amna tu foi i le tatou ai nga fast au ki lani ole a fa le tatou fono tanga i le aso sa nei ia i le tā o le whā i le awhiawhi mo o tō uma o lo o sauni malanga i sa moe mo miro tō awai i le tātou fontanga. Wha amana tua tu fo i le au malanga i la e mailo au tō ninga i le aso sa mi tiafu mumu e uliuli ma le ula pua. Whaia ma le wha alo alo whionga le teitei fono ma le laulau. Wha solo fo i le tātou ainga fast i Sydney. Ia, mo le tātou ainga fast i Sydney o le a whaia le tātou fono muli muli o le masina ma wha mau popo ai e umai malanga i Samoa. Ta ua whaalinga lea, wha atasi ai, mo e uma o na wha fau restala, ai le i pick up ina lau ID, ia e susu mai i le aso lea, no inga aso lusu ma le wha o me. Leila, o le aso lua wha o me o le aso sa, not Saturday. Aso lusu ma le wha o me, i le wha i le afi, no fuanga mazani, Pifia Hall, Campbelltown. Whaatai o le whionga le teitei fono male laulau. Ia, tātou sa solo toa e la va o le fast. Ia, Fast Victoria, o le awhaia le tau fo i siva sa i le seleni, wha moe moe la vai tasi, mo Samoa, ia, i le aso toa nei nei la, aso toa nei nei i le awhiawhi. Tele tātou whailonga i manu malo mo tātou siva Samoa, me se fo i o tātou raffle tickets. Tūlanga o lo iai, ia o le nofuanga Mountain Community Hall i Vitoria. Sainia ia e le laulau. Ia ma le wha manatu fo i mo outou Takoma, tātou ainga fast i Takoma. Ia, Tautuana le tātou wha moe le weekend le nei, tāo leono i le awhiawhianga i sumari tasi le po. Springer Recreations, 5 Tasi Military Road South Takoma. Ia, to langa lava levo na fa ilo atu nei fa moe ia te talo atu ia tato au wai fatasi sai nia le prestene male laulau ia think ole tato last lea ia ole tato community notice mai le mafutanga sa fotu Christchurch ia le fo ua le tato mafutanga sa fotu le fatala ula lea mai sa moa ina yo tato tapo sa ma le tato Sacred Heart ia i le onga i Samoa e mo o mia ia se fesoa soani le lale ufeli tātou tau salasiva ia tā mawhanau uma sa fotu o lo i Christchurch ia mai se fo o tau e ahalo lofa maanga le leiri wha moe ua tālo sanga mai ai tātou tamaita i Sama le onga le Sacred Heart sa fotu mo se fesoa soani se leni taimi lua sumare tolu no wingo le stona i nei i le ono i le afiafi no fuanga le na ua ta uilunga ma le anganga wha alo alo wha aftai. Yeah, Mr Falai's barbecue. I Samoa look forward umal to tele. Aso mo yuni male aso lua se yo ila solo na tolu yuni sutasi li tao se furu po e te maua iluma tonu la valfalo de malo ele omuringu luma valfalo de malo matangi ala lua. Ya e te maua ai le tatou barbecue para sosia matautia. Tolu se furu tala ue vai kule lisi pe o le lisi ar farkupe o eni yusi ka o kele. Ai ma tau fei lo ia i tangata ia mai sili savai sa tu paitea ia ai no for the tahine tonga ia ole a e fei lo ia i fo i le mana mea ia wa o nei me uma ia o Luisa lava le Rio Master Chef ia fei lo ia i Samoa vatu i Samoa barbecue al maro King Falai ia lumon fale motor malo Sanga i Vodafone sanga i mele se tatou pulu fo i o ina tonu lava ole asu wasu ai le barbecue al malo mo o tou Samoa ia wa mai a fo il tatou o il tatou proclame ne vanga la fiafi ai tatou wo le malo longa fo mai ia fa filo ai ia il tatou community politat watch ne vanga la fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Njemiro wajile ua sumali minuto jene le tula fitu ile tautua whaawa wale Blue Wave TV ua tuai ona mai ali tatou proklame ona o le tau whaapale ni na o le tatou teimile na motu whaafua sa ia tuai ia ma whaamari eina fui o le tau mai mone manga na viafi ma lor se fo manuia ia i lau tō wha te vanga o lau ufionga to filau esta te vanga haere mai i lunga o le tatou proklame ni manga na viafi Ma no lava sai folo to fa siata fa before lo fionga le atawa fa talo fat foi pa ia balu sabo fa fonga mai tatu polklame ba lo sai fo mo balangi ma lo foi long sai ia ma lo lava foi fa tele lava tele wale afio mai ma lo foi no sai I know what tatou time see it's 6:30 yeah but ole o tatou aru lava ia e uma lava tatou community watch ia ile nei vanga ole afia fipa ia mai ro vayaso ia mai vayaso busy a very busy week very busy week but all good Taylor thank you for asking us yata malo tele ia tatou o sa ro il tatou community watch fa bole lava tu filau la se vanga bo mua so this week the finance minister Nicola Willis announced plans to cut about 8,700 public service jobs by mid-2029. This is part of the overhaul of public service to reduce the number of government departments, increase use of AL and other digital tools, technology, and deliver significant savings. The first merge underway is for Ministries of Environment, Housing, Urban Development and Transport. They will form the merged ministry, the Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT. This is a changing environment for efficiency in the use of technology. More kako public service. Is that a good thing or a bad thing? O lea se lua o lua tangata whai pisinisi. O lea la se lua la ngona I leto inga announcement ma leso inga. Ya taua, what do you think? Lei mo maro me penga ai leanga wa vese foila ma le avongo e mfai onga onka koinga ia inga ala I da fenga renga ma la ko mai pena fai masini ka ko ngarenga well I look at it, it's a huge savings, it's billions of savings for the current government. Yes, it's sadly for a lot of the public sectors and those that will be losing their jobs. However, they are qualified and I'm sure there are other positions and other jobs they'll be able to move into. But merging this makes it a lot easier. So you've got about 3 or 4 departments. It's like the one-stop shop, making it a lot easier for us to go and instead of going to here and going over there and over here. And so I think it's quite easy. Have you ever gone through the drive-through at Burger King? Have you noticed that it's like the AL person that's answering? That's technology. Burger King but I've noticed when I go through the drive-through. No, well, I thought that at first, you know, but I'm going through because of my grandchildren to do the order, not but I've noticed, so using the AL, that's technology. But so it's plenty of time and notice for people to start looking. Sa ma faʻasoa na file me tonu le valea.
sa mafaʻasoa ia na nafi i le tulaga la lea o le tatou taumafai e o faatasi masuiga whether we like it or not auā mo le gai kaimi e mafaina o te whapea atu matua whapopole areke leo meia wa iai i le AI e ifi ei kanga ka whainga ruenga au te loe benefiti ei tangata e ona le telo pisi nisi ma ngā ruenga le whaonga ina pei whaona te whai atu o le whaale li unga o se kusike le ngā le whaia le AI sau le akoa ka mga ia ai pangalea e iai mea e mafaina tātou mumusu ai ma mumusu ai forever ai fo mea e te fiua te musu ia e te tauana tātou alo e talia. It's a good and bad thing, but in the world that we live in, technology, the world is revolving so quickly, advanced, and so, I mean, I haven't even update, you know, we see it on our Facebook, the AL, and whether you update and all that, but it is a bit scary, but I believe I'm so used to the face-to-face, the old-fashioned way, but it's there. It's there to be used, so I guess it definitely has its benefits in terms of advancing us, but the world has changed, and it's important that we also keep up with the Joneses and what's happening with technology around the world. Na suinga na la na sia tatou. Ya, lesi tatou vanga. Yes, and next we have New Zealand First List MP Jenny Markroft has had her members' bill on gender pulled by from the business biscuit tin. So the bill seeks to legalise defence to define a woman and a man based on biology, improving safety for fairness in sports and women and girls, single-sex bathrooms and changing rooms to remain protected, puberty blockers banned for children, and work relationships and sexual guidelines removed from schools. National Party and ACT have announced support at the first reading. So I believe this is the bill to make sure that a woman is a woman. Yeah, man is a man. And a man is a man. Pretty straightforward. Manaya. O le tele o vaenga mana nei o lo finau mai ai foi ia le fionga ia Winston Peters la tau ia. Ia me se foi le la tau van no fo mal ta fatolu ai o vaenga ia. Ia o le tele o le aso tau sila li a tau me se foi o o ngo ro fangi ai le national tele na inisio swinga nei mana nei mea ma policies ia la tau mai nei. Fo tele finga paro tatato. You want pili New Zealand First? Or New Zealand First, yeah. O se kege Jenny. Yeah, o se bea it's very straightforward, but it's also for our safety and also fairness. Ke lo foi I ka lunga. So there is some of the ladies have had the operations are whai ka lunga o kwai because of the genetics, so they have the advantage of those genes and in terms of sporting. But I think it's very safe because, you know, even for females, I know that going to the bathroom, that's where a lot of the girls and they rush and do their private talking and all, you know, the girly talk and all that. So we want to make sure that it's actually a safe space and not have men or them rushing into our bathroom. So I think it's very important. I've got my granddaughter, and I'm sure anyone, we want to make sure that no men go into our kako bathrooms. That is good. With our children and our grandchildren, to keep it safe. Absolutely. Ole mea se fatula utala le tatou me ia ilisi e mawhainga sui kulo wa whafonga mai angai whawhawhine manai tulau lava, you know. E mawhainga e suia ia roukingo maufōringa. But one thing e whainga o le miskerio, o loko maulangonga. E le winga o whamatalang. E mawhai ana dress ma me uma peila o mele le tau tu vai a maila si singa o me mafa manisio talonga. Lenga kau vai si transgender fo ile lenga siamping. Yes. E kau ke fiu e aro wale respect ale si I kanga ka whapea. Ai nga kupu me me nga wala ku si pinge euro. Ai wala ku pinge euro yo kengi. Nga la ku si pinge euro kengi.
Ai vai la i koe fipunga mai o ka foi oh please don't do that to them tu pela tou ele la tou wa ya tau and so ai nga la ku ole ku lo or kama wa skai fa kenge la ku si i o me ma fa pinge au ai vai la i koe fika fa mai ele ka kau mo le mana ele na mela le e fa le tonu wai tatou temine o le telo le tatou fai mea mana na ia e le tatou wo yes for e fai se mea sa. It's interesting that the Labour Party, Greens and Te Pāti Māori, they didn't vote. They voted against it. So it'll be interesting in the other readings. One more first reading. Ioi, o my first reading. But o le opposition eli kalia le pili. They're against it. Yeah. O le lipa foi mai si mea la tau te o lango le teimi wa ese ale me uanga ia. Wa ese yeah. Le si vaenga tofi lau fa mon. Yeah, and we have full-time workers available in Taupo. You must be New Zealand citizen or permanent resident, must be enrolled with WINS as a job seeker, must reside in Auckland. The first group of 11 are currently undergoing 2 weeks training to ensure they are ready for work. Training is free and will advise work opportunities, higher salary when they get to Taupo. If you have a desire to build a better future for you and your family, contact Tautai A'e in the email there, edwin@puni.co.nz. The struggle is real, asiata ni atawa. And our people, our people are not lazy people. Ele pe ye ka kangaka. E paua e lenginga luenga. But ole o kako foi ko kako e su ele manguia ele o mai manguia e kako. We've got to go out and have a look at it. We know the landscape there, no factory jobs, all the factory jobs are all overseas. So o hafangoia ele le mo kako ainga the small families for remember back in the 60s, 70s when we came from Samoa, o lo tokoroa sa a makai all the timber work, the freezing works for same scenario and Taupo is such a beautiful place. It was one place I know I want to retire by the lakeside. Maangaya. So le vaonea maangaya and good paid jobs, the more you qualify, so the training that's taken place, the more qualifications and tickets you have under you, the more you have a starting rate from $30, $35, $40 starting rate. So it's all up to you, but we're here to progress, not just a normal job, but ole pulukalame foinea. It's not just work, where you want to also help you to get into your first home ownership. So it's a wonderful program. That's the email, or reach out to myself and we're here to help you. Mahalo whaktai, le nā awanoa le lei, te awanoa le lei mo oe foi lewa ile lavar pisi o kilangi. Fiu ke ku le traffic, o makua, maybe this is your chance. Awhai fuwa ile lavale, pisi mea, me ilalo. Ba veri ke ur kupe wairing wharawala. Nā Oh, absolutely. Wa kaunka me ilalo. Au kaunka ko me ilalo i taupo. Yes, and lastly, some good news for Moana Pasifika. Kanaloa Rugby CEO Tracy Atinga on Radio 531 Pacific Morning Show said there was really good traction in talks with Moana Pasifika owners, the Pasifika Medical Association, and with the proposal submitted to New Zealand Rugby to rescue Moana Pasifika. The consortium has the backing of several former All Blacks. So we've got Jerome Kano, Joe Rukokoko, John Afua, Anthony Tuita Wake, and Ben Atinga, and Sam Tuitapo. So there's some luck and progress there, mo kako au. Manaya tele le avanoa, tele e whaingtafo ina toi wha molo au atu si Moana Pasifika. Ioi, se o kakou la kau non kakou foi le Pasifika Samoa being kaka whai mea whaioro. No, real talk.
e le kakaunga non kākou le mea leo le oso a faʻasoa popa koe uma. A o le mana ia. Keep going. Ia, se whawhia fo i ngā alu ia ka mālo o Sir Edmund e a ia. Saulelei. Whawhia nā alu a e wheiol, koe a e, koe wheiol. Alu atu loa a. Ia le nā. He conquered, yeah. Yes. So it's good to see there's positive movement for the team and the management and support. Really good. Mana ia, tarusia fo ina i nisi o tama whāna, walau te wētunga, walau te imua, mai nei tama nei o Pasifika. Yoi. Tele mai o tātou tama Samoa, ia mana i tama Fiti, mana i tonga, sosoani uma, ia e sosoani toi, whaise vaenga e, whaawau e mwhanga sui pūlenga, o mengi o pūlenga, se o mea e no mo rane whi sui ai. Ai ia maintaina ia leo si tātou au le mana Pasifika. Ia o te lole, tau runganga leo, le nei vaenga whaftai tāpenanga to filau, whaftai mo tāpenaina o tātou a awhatonu fo i mara i tū la e fitu, nei vanga o le viafi, a wane ngalo a fiafi o stofi te itasi le afo leono. O tātou community watch tāpenaina mai ai a, ia e le fionga to filau te vanga esta te vanga. Ia, tātou proklame le nā nei vanga o le viafi, tolo tabauli, whabore mole kāla, i vifo i lunga te tasi ale langa ma proklame a fai ora vai aso. Ia le mafai e toi whamanatu mai Pauli Moana si ana au. Yeah, remember those there you go. Tolo ta mauli tātou uma o tama whanau le tātou nuu malewhio anga pele o salulonga ia po oi fo i ole sapota so le tātou tolo ta mauli kasi aia mai savai. O le la ua camp le tātou au tau mea sina, la ua camp ai le tātou au waa wha mole mole. To e whaatangi atu ma to e whaatoro tolo atu. Fe soso ni ane le tātou wha moe na ua ilunga le tātou tustupe ma tūlanga uma wha pena. Ia omi a avaku e ruase lau ke loe e ke le loa au wha i Samoa. Ia fe soso ni ai i mea ai o mea totongi e le whai ngofie. Ia asio tātou nuu fo i lima vai. Me le to te talo to i malanga fa lo ele mai al proclame le fiafi ya iso wolofa so ni atu tau mo fai kasi asi va mai sava ke o fufu ya ka ko le usava i ka ko le ku fa kasi ya family le tu te mo le va ngo le fiafi tato fe lo i ile vai a so fo ile amatanga fo i le vai aso a ya yangi me o so fa fo se il nei weekend ya e longo pu ili mo to ai kako filo il makofa au sile ko fa kau I we mouth ko please te vanga suma ye yo to fo se fa au si vala ulia tu tatu pa anga masani umala wa kasi da kan kai mo ele se va ku se fa au si al to in ole fionga de puli ya nai wo fiu fa tali mai le sto na ile sa we vatu a fa fonga mai alo fa tu ia ile fionga fa lo longa le fionga ya misa nai pita mar fritu a misi la fa au si le sko ngai ya longo wingor mo o le fionga de puli ya tato filo ya ma le fia sia tale taua ya to filau ma to fatu asai fo. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults
and 25 tala for children under 12. You can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Whaleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Mo le whaongaina o le awhio mai a I lau ainga. Le no whaanga e matua whaata waina i so o stangata. A oe whaata pena I mo no tu wa e se ato, si aki mua mua o pepa balanga I le malai wa le tele.
Ona e anga ine ilo tūtou ngavani o lo o iai le tātou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa fulu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo se fulu lima tausang. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga mon, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today.